선배찬호. 네, 원래 제가 올라와야 할 자리가 아닌 것 같은데 올라온 것 같습니다. За уг нь би гарч ирэх одоо ёстой байгаагүй. Гэтэл би гараад ирсэн юм шиг санагдаж байна. 소식지에는 제 이름이 아니라 Чуулганы мэдэн дээр уг нь миний нэр байхгүй байгаа. 유해웅 목사님 이름이 올라가 있을 텐데 Уг нь бол энэ 7 хоногт Юхэун пастраар байгаа. 오늘은 유해웅 목사님이라고 생각하시고 말씀 들으시면 되겠습니다. Өнөөдөр та бүхэн намайг Юхэун пастор гэж төсөөлөл сонсоход болох байхаа. 갑자기 목사님이 좀 설교를 바꾸자고 하셔서 바뀌었습니다. За бас гинт пастор маань сургаалаа өөрчилъё гэсэн болохоор ингээд өөрчлөгдсөн байгаа. 기대하고 오신 많은 분들이 있을 텐데 죄송합니다. Тэгэхээр одоо Юхэун пастор үгийг сонсхийг хүсээд зориод ирсэн хүмүүс бас байгаа. Уучлаарай. 그래요. 우라한가의 집회 잘 다녀왔습니다. За миний хувьд Урангаан семинарт сайн яваад ирсэн. 여러분들의 기도 덕분에 많은 영혼들이 말씀을 듣고 또 구원받는 역사를 보았습니다. Та бүхний залбирал бас байсан учраас тэнд олон хүмүүс үг сонсож, за бас олон хүмүүс аврагдсан. 어쨌든 우리 모두가 함께 구원을 받았고 이제 새로운 영혼들을 구원하는 일에 마음을 같이 하고 있기 때문에 우리가 늘 이렇게 함께 모이는 것 같습니다. Ямар ч тач бид бүхэн төрүүлээд аврагдсан. За мөн энэ үннийг мэдэхгүй байгаа олон хүмүүст энэ сайн мэдээг бас тарааж амьдарж байгаа учраас л бид нар энд бас ингэж цуглаж байгаа. 함께 기도하겠습니다. За хамтдаа залбираад эхэлье. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님 감사합니다. Хайр ба нэгүслэр бялхам дүүрэн бурхан аав таньда баярлалаа. 아무 소망 없이 이 세상 죄악 가운데 살던 저희를 주님의 보배로운 피로 구원해 주시고 Ямар ч найдваргүйгээр энэ ертөнцийн гим нүгэл дунд амьдарч байсан биднийг эзний үнэт цусаар аварч өгөөд 주님의 몸된 교회 가운데 날마다 때마다 지켜주시고 의의 길로 인도해 주시는 것 감사드립니다. эзэн та өөрийн бий болсон чуулган дотроо өдөр бүр цаг үе тутамд биднийг сахин хамгаалж биднийг удирдах байгаа таны нэгүсэлд талархаж байна. 오늘도 주일을 맞아 주님의 보배로운 피로 구원받은 형제 자매님들 하나님 말씀 앞에 나왔습니다. Өнөөдөр эзэн таны өдөр таны үнэт цусаар аврагдсан ахан дүүс маань таны үгийн өмнө ирээд байна. 오늘의 말씀을 통해서 우리 각 사람에게 합당하게 교훈해 주시고 Өнөөдрийн үгээрээ та бидэнд хэрэгтэй үгийг ухааруулж өгч 그 말씀이 우리 마음 가운데 변화를 일으켜 하나님의 사람으로서 이 세상 빛 가운데 빛을 비추는 삶을 살아가도록 역사하여 주시옵소서. та бидний сэтгэл дотор өөрчлөлтийг өгч бид нар энэ ертөнцийн дээр бурхан таны гэрлийг тосон амьдрахад та удирдах өгөөрэй. 오직 주님의 은혜에 보답하는 삶을 살기를 간절히 소원합니다. Бид нар зөвхөн эзэн таны нэгүсэлд хариулахын төлөө амьдрахыг л тусаж байна. 우리가 만나는 모든 이들에게 하나님의 선하심을 나타낼 수 있도록 인도해 주시고 Бид уулзаж учирж байгаа бүхий л хүмүүстээ бурхны сайн чанарыг харуулахад та тусална уу? 우리 각 사람을 통해서 하나님의 영광이 모든 사람에게 나타나기를 간절히 소원합니다. Бидний хүн нэг бүрээр дамжуулан бурхны алдар суу хүмүүст хүрээсэй гэж хүсэж байна. 오늘도 말씀을 통해서 우리 마음 가운데 제하야 할 마음을 제하여 주시고 Өнөөдрийн үгээрээ та бидний сэтгэл зүрхэнд байх ёсгүй зүйлийг хөөн зайлуулж 또 침체된 마음이 있다라면 그 마음을 불러 일으켜 세워 주셔서 мөн бидний сэтгэл цутсан байгаа бол та бидний сэтгэлийг дахин сэргээж өгч 남아 있는 삶을 더욱 하나님 앞에 충성되게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. үлдсэн амьдралаа бурхны өмнө бид илүү итгэмжтэй амьдрахад та удирдах өгөөрэй. 주님 오실 날이 멀지 않은 마지막 때 그 끝자락에 우리는 살아가고 있습니다. Эзэн эрхэн тун ойрхон байгаа хамгийн төгсгөлийн цаг үед бид бүхэн амьдарч байна. 정신을 차리고 근신하여 깨어 있으라는 하나님의 말씀처럼 Ухаан сэргэг байж, сонор соргог бай гэсэн эзэн таны үг шиг 오늘의 말씀을 통해서도 우리 각 사람의 마음을 일깨워 주시고 өнөөдрийн үгээрээ та бидний хүн нэг тос бүрийн сэтгэлийг та сэрээж өгнө. 마지막 때에 그리스도인으로서 온전한 삶을 살아갈 수 있도록 주장하여 주시옵소서. Энэ төгсгөлийн цаг мөчид Христэд итгэгч хүний хуваар бүрэн дүүрэн амьдралаар амьдрахад та тусалж өгөөрэй. 오늘의 모든 시간 주 성령께 의지하며 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн бүх цаг хугацааг эзэн ариун сүнс танд даатгаад биднийг хайрлаад аварч өгсөн эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 스가랴 10장을 찾겠습니다. Захария 10 дугаар бүлгээс харцгаая. 스가랴 10장입니다. Захария 10.
10장 3절 말씀입니다. Захария 13 байна. 10장 3절 말씀 함께 읽겠습니다. Захария 13-ыг хамтдаа уншия. Миний уур хончтын эсрэг дүрлцв ухнуудыг би шийтгэн. Учир нь түг түмдийн эзэн өөрийн сүрэг Юдагийн гэрт зочлон тэднийг тулаандах өөрийн сүр жавхлант морь мэт болгоно. 이 스가랴서는 하나님이 이스라엘 백성들의 그 잘못을 바로잡고 За энэ Захария ном бол Бурхан Израилийн ард түмний буруу амьдралыг эргүүлж 그들을 다시 올바로 세워서 예수님을 통해 구원하신다라는 약속의 말씀을 기록하고 있습니다. тэднийг дахин босгон байгуулнаа. Тэгээд Есүсээр дамжуулан тэднийг аврах болно гэсэн амлалтын үг гарч байгаа тийм ном байгаа. 그리고 특히 지금 우리가 읽은 이 말씀 구절은 За тэгээд ялангуяа сая бидний уншсан энэ үг бол 하나님께서 잘못된 지도자들을 벌하시고 자기 백성을 강하게 세우시겠다라고 약속하시고 있습니다. Бурхан буруу муу тэр удирдагчдыг нурааж өөрийн ард түмнийг дахин босгоно гэдэг тухай өгүүлж байгаа. 그런데 하나님께서는 여기 여러 가지 동물을 만드셔서 그리스도인에게 비유로 설명을 하셨는데 За энд гэхдээ Бурхан олон төрлийн амьтдыг дурдан хилээд эдгээр амьтдаар Христэд итгэгчдийг зүүрлж байгаа. 여기에 오늘 자기 백성을 돌보아 전쟁의 준마처럼 강하게 하신다라고 말씀하고 있습니다. Онцгойлон тэднийг тулаандах өөрийн сүр жавхлант морь мэт болгоно гэдэг үг гарч ийн. 이렇게 말을 강하게 하시겠다 이 말씀이 아니라 За тэгэхээр энэ морь адууг сүр жавхлантаа болгоно гэсэн үг биш. 이스라엘 백성을 하나님이 올바로 세워서 말처럼 강하게 해주시겠다라고 약속하시는 말씀이고 Израилийн ард түмнийг Бурхан дахин босгож за адуу мэт дахин хүчрхэг одоо тийм ард түмэн болгоно гэж амлаж байгаа ах нь 그리스도인을 말에 비유해서 이렇게 말씀을 하고 계시는 겁니다. Христэд итгэгч биднийг ч бас морьтой зөөрлөж ингэж хэлж байгаа. 그들로 전쟁의 준마와 같게 하리니 그러셨습니다. Тэднийг тулаандах өөрийн сүр жавхлант морь мэт болгоно. 이 준마는 훈련된 말이잖아요. За энэ сүр жавхлант морь гэдэг нь сургагдсан морь бахна. 주인의 명령에 즉각적으로 반응하는 말입니다. Эзнийхээ тушаалд тэр даруй хариу үйлдэл үзүүлдэг морь. 전쟁에서 강력하게 사용되고 있는 존재는 말이잖아요. Дайны талбар дээр хамгийн хүчтэй зэвсэг гэх юм бол адуу байсан. 하나님은 약하고 두려워했던 이 백성을 담대하고 능력 있는 존재로 변화시키겠다고 약속하시는 겁니다. Тэгэхээр Бурхан сул дорой за мөн айдас хүйц дотор байгаа өөрийн ард түмнийг дахин босгож тэдний хүчрхэг ард түмэн болгоно гэдгийг амласан үг байна. 그러므로 준마는 자기의 힘을 자랑하는 것이 아니고 Тэгэхээр энэ сүр жавхлант морь бол өөрийн хүчээр сайрхах биш. 오직 주인의 손에 들려서 쓰임 받는 말이 되는 거잖아요. Харин эзнийхээ гарт орсноор эзэндээ хэрэглэгддэг тийм морь байна. 그것처럼 그리스도인이 바로 하나님 앞에 훈련되어져서 За яг үүнтэй адилхан Христэд итгэгч хүнч Бурханаар сургагдаж 이 세상과 죄와 싸워 강력하게 이길 수 있는 힘을 갖게 될 것이라고 말씀하고 있는 겁니다. энэ ертөнц гим нүгэлтэй бас одоо хэрцгийгээр тэмцэж тэр бүгдийг ялан дийлдэг хүн болж чадна гэдгийг хэлж байгаа. 우리 몽골에는 정말 말이 많습니다. За Монголд бол адуу их. 그죠? Тийм биз дээ. 아마 말이 사람의 숫자보다 훨씬 더 많습니다. Хүн амын тооноосоо адууны тоо толгой их бах тийм ээ. 제가 대략 계산해 보니까 우리가 5마리의 말을 끌고 다닐 수 있을 만큼 말이 많다라는 것을 생각해 봤습니다. Би нэг ойролцоогоор тооцож үзэхэд хүн болгонд нэг 5 морь байхаар хуваарлагдаж байлээ. 몇 마리요? Хэдэн морь гинөө? 5마리. 5 морь. 우리가 5마리의 말을 끌고 다닐 수 있을 만큼 몽골에는 말이 많습니다. Тэгэхээр бидний хүн нэг бүр 5 морьтой байх хэмжээнд Монголд адуу тийм их байна. 그래서 몽골은 이 말과 뗄래야 뗄 수 없는 그러한 민족이잖아요. Тиймээс энэ Монголын ард түмнийг бол адуунаас нь салгая гэсэн чи салгах боломжгүй үсттэй. 왜냐하면 그 말을 가지고 이 세상을 정복했던 시절이 있었습니다. Яагаад вэ? Монголд энэ адуугаараа энэ дэлхийг эзэрхийлж байсан үе бий. 징기스칸이 이 세상을 정복할 때에 정말 중요하게 역할했던 것이 바로 말이었던 겁니다. Чингис хаан энэ дэлхийг байлдан дагуулахад бас хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэсэн зүйл бол энэ адуу. 이 몽골은 굉장히 넓습니다. Монголын газар нутаг бол их өргөн удам. 그 몽골 초원을 오고 가고 달려갈 수 있었던 것이 말이었었고 Энэ Монголын энэ өргөн удам газар нутгийг туулахад морь заавал хэрэгтэй байсан. 몽골의 이 많은 짐들을 운반할 수 있었던 것이 바로 말이었던 겁니다. Тэгээд нүүдлийн одоо ард түмэн байсан учраас энэ адуу мориорооч бас үргэлж нүүдлэн явдаг байсан. 이 몽골 말의 특징 중에
이거 우리가 한번 살펴보면 키는 별로 크지 않습니다. Тэгэхээр одоо Монгол адууны онцлог гэх юм бол одоо намхан тийм ээ. 이 몸은 작지만 Жижигхэн биетэй. 굉장히 많은 특징을 가지고 있습니다. Гэхдээ маш олон төрлийн онцлогтой. 여기 보시면 Энэ зурагнаас харвал 이 몽골 말은요 энэ Монгол адуу 굉장히 순수합니다. 그죠? их номхон. 그래서 주인의 말을 아주 잘 따릅니다. Тийм болохоор эзнийхээ үгэнд их сайн ордог. 그래서 휘바람을 불면 달리던 말도 금방 탁 쓰잖아요. Эсгэрх юм бол шүгэлдэх юм бол давхиж явсан морь хүртэл зогсдог. 그래서 우리는 이 말을 가족처럼 생각하고 저 초원에서 사용하고 있습니다. Тиймээс энэ морио гэр бүлийнхээ нэг гишүүн мэтэл үзэж одоо үржүүлдэг. 그다음에 또 하나의 특징은 Тэгээд үүний дараа бас нэгэн 산을 онцлог 잘 올라간다라는 겁니다. уул руу сайн авирдаг. 사람이 이 등산을 잘 하는 것처럼 Хүн ууланд авирдаг шиг 높은 산도 잘 올라가고 돌산도 잘 올라가고 өндөр уул руу ч энэ морь одоо мацаж гардаг. 또 사막도 잘 다닙니다. Хадан хязаагаарч авиран гардаг. За мөн говийг ч туулдаг. 그리고 초원도 아주 잘 달리고 Мөн хээр талаарч сайн давхдаг. 이 말은 못 가는 곳이 없는 거예요. Тэгэхээр энэ моринд хүрх боломжгүй газар гэж байхгүй. 그리고 또 한 가지 특징은 추위에도 잘 견딘다라는 겁니다. За бас нэг онцлог нь юу вэ гэвэл хүйтнийг сайн тэсвэрлэдэг. 영하 40도에도 바깥에서 잠을 자는 것이 말이잖아요. Хасах 40 градусын хүйтэнд ч гадаа хээр хоноглож байдаг амтан бол морь үстэй. 말은 언제 자는지 아세요? Морь хизээ унтдаг вэ? 언제 잘까? Хизээ унтдаг бол 새벽에. 낮에 잡니다. 밤에 안 잡니다. Шүн унтдаггүй, өдөр унтдаг. 그 밤에 뭐 할까요? Шүн яадаг юм бол 풀을 뜯어 먹습니다. за өдөртөө шөндөө бол одоо эдээшилж байгаа. 밤에 풀을 뜯는 게 말이잖아요. Шүн одоо өвсөө идчихдэг амтан бол морь 저보다 더 모르시는 것 같아요. надаас илүү мэдхгүй байх шиг байх юм. 그래서 시골에서 이렇게 잠을 자다 보면요. 바깥에서 뭔가 풀 뜯는 소리가 삭삭 납니다. Тиймээс одоо хөдөө хээр унтчихад шүн ингээд юм дуграад байдаг. 소가 풀을 뜯는 줄 알았는데 나가 보면 말이 풀을 뜯고 있습니다. Үхэр одоо өвс идээд байгаа юм болов уу гэж бодохоор харахаар одоо адуу идчихэдэг. 그래서 말은 낮에는 묶어 놔뒀고 밤에는 풀어 놓잖아요. Тиймээс морийг яадаг вэ? Өдөр нь уйж тавьчихад шөнө нь сул тавьдаг үстэй. 왜? 풀을 야간? 뜯게 하기 위해서. Өвс идүүлэх гэж. 그런데 추위에도 아주 잘 견디는 게 말입니다. Гэхдээ хүүтнийгч бас сайн тэсвэрлдэг амтан бол энэ адуу байна. 그리고 겨울에는 몸무게가 30%나 줄어듭니다. Тэгээ өвлийн үйлрэлд бол энэ морь өөрийн биеийн жингийн 30%ийг алддаг. 그래서 겨울을 대비해서 미리 가을에 풀을 잔뜩 먹어서 자기의 몸을 살찌웁니다. За тийм болохоор одоо өвлийн үйлрэлд одоо биеийнхээ 30%ийг алддаг учраас өвөлдөө бэлтгээд намартаа өвс их иддэг байна. 그리고 또 하나의 특징은 Тэгээ бас нэг онцлог нь 풀을 찾아서 먹는데 өөрөө бэлчээрээ хайж олдог. 눈이 쌓여 있어도 발로 그거를 덮겨서 그 안에 있는 풀을 찾아 먹는 것이 말이라는 겁니다. Цас орсон байх үед ч гэсэндээ туураагаараа тэр цасыг ухаад доороос нь өвсийг олж иддэг амтан бол энэ морь байна. 그래서 징기스칸이 전쟁을 나갔을 때에 이 말의 먹이를 가지고 다닐 필요가 없었습니다. Тэгэхээр Чингис хааны хувьд одоо дайн тулаанд явж явах үедээ энэ мориндоо зориулж одоо хүнс тэжээл авч явах шаардлагагүй байсан. 그래서 전쟁에서 승리할 수 있었던 겁니다. Тийм л учраас дайнд ялалт байгуулж 그리고 чаддаг 힘이 байсан. 아주 셉니다. Тэгээ маш хүчтэй. 네 마리의 몽골 말이요 1톤의 무게를 60kg를 끌고 갈 수 있다고 합니다. Тэгэхээр дөрвөн Монгол морь 1 тонны жинтэй ачааг одоо 60 км чирж явах боломжтой гэж байгаа. 그래서 이 징기스칸이 이렇게 게르를 치고 그 말을 끌고 그 게르를 끌고 다니면서 전쟁을 할 수 있었던 겁니다. Тиймээс Чингис хааны үед яасан бэ? Гэрээ хүртэл ингэж одоо тэргэнд хөллөж байгаад мориороо чирж явдаг байсан биз 그리고 дээ. 아주 튼튼합니다. Тэгээ маш хатуу чирэг. 대신에 속도가 빠르지는 않지만 Гэхдээ хурд нь бол тийм хурдтай биш. 이 그 지구력이 아주 탁월하기 때문에 Гэхдээ энэ морины тэсвэр хатуужил нь үнэхээр онцгой учраас 멈추지 않고 달릴 수 있는 힘을 갖고 있습니다. зогсохгүй давхиж чадах тийм хүч чадалтай. 그리고 번식력, 생존력이 뛰어나기 때문에 За мөн Монгол адууны үржих чадвар, амьдрах чадвар их сайн. 세계에 가장 많이 분포되어 있는 것이 바로 이 몽골 말입니다. Тийм болохоор дэлхий дээр хамгийн өргөн тархсан адууны үйлдэл бол Монгол адуу. 이 말이 어디까지 가 있느냐면요. 한국의 제주도라고 하는 그 섬 거기에도 있습니다. Тиймээс Монгол адуу одоо бас хаана байдаг вэ гэвэл Солонгосын Чежу арал дээр хүртэл байж идэг. 더 멀리는
아이슬란드까지 가 있습니다. За бүр холдоо бол Исландд бас байгаа. 영국에서 북쪽으로 더 올라가야 되는 작은 섬이 하나 있는데 Англиас хойшоогоо өгсөөр байх юм бол нэг жижиг арал байгаа. 그곳에 인구가 30만 살고 있는데 Тэнд бол хүн ам нь 30 мянга. 말이 몇 마리냐면 8만 마리가 있다고 합니다. Харин тэнд байгаа одоо адууны тоо хэд гэсэн бэ? 80 мянга гэж байгаа. 8만 마리. 80 мянга адуу. 왜 거기까지 가 있을까요? Яагаад тэнд хүртэл очсон байна? 그만큼 번식력이 뛰어나고 강하기 때문입니다. Тэр хэмжээнд үржих чадвар сайтай, хүчтэй учраас. 그래서 징기스칸이 이 말을 타고 세계를 정복한 것처럼 Тэм учраас Чингис хаан энэ морио хөлөглөн дэлхийг эзэлсэн шиг 주님은 바로 그리스도인을 타시고 마귀를 정복하고 하나님의 나라를 확장하시기를 원하시기 때문에 여기에 이런 표현을 쓰신 겁니다. эзэн ч бас Христэд итгэгчдийг хөлөглөн бозар сүнсийг эзэлж аван энэ ертөнцийн дээр бурхны хаанчлалыг илүү өргөжүүлэхийг хүсэж байгаа учраас л энэ Библиэд ийм ишлэлийг бичсэн байгаа хан. 징기스칸에게 말이 없었다라면 이 세계를 정복할 수 없었던 것처럼 Чингис хаанд морь байгаагүй бол энэ дэлхийг тэгж эзэлж чадахгүй байх байсан. 주님도 그리스도인이 없으면 아무 일도 하실 수가 없는 겁니다. Эзний өвдөж гэсэндээ Христэд итгэгч хүмүүс байхгүй бол юу ч хийх боломжгүй. 물론 우리도 주님이 없으면 아무 일을 할 수가 없습니다. Мэдээж бид ч бас эзэн байхгүй бол юу ч хийж чадахгүй. 그것처럼 Түүн шиг 징기스칸과 말이 함께했던 것처럼 Чингис хаан болон энэ адуу нь хамт байсан шиг 주님은 구원받은 그리스도인과 함께하기를 원하고 계시는 겁니다. эзэн аврагдсан итгэгч бид бүхэнтэй ч хамт байхыг хүсдэг байна. 그래서 징기스칸이 좋은 말을 찾았잖아요. Тиймээс одоо Чингис хааны сайн морь байсан. 이집트의 바로도 좋은 말을 찾았습니다. Египтийн фараон хаан ч гэсэндээ тухайн үедээ сайн морьдыг цуглуулж исэн. 성경 속에 보면 이집트에 아주 좋은 말들이 많이 있었던 것 같습니다. Библиэл дээрээс харах юм бол Египтэд фараон хааны олон одоо морьд 열왕기상 байсан. 10장에 보면 1-р хаад 10 дээрээс харах юм бол 솔로몬은 애굽에서 가장 비싼 말들을 사서 병거를 만들었다 이렇게 기록하고 있습니다. Соломон хаан хүртэл Египтээс хамгийн сайн морьдыг хөдөлтөн авч за тэргээ хөлөлдөг байсан. 그러면 솔로몬은 어떤 말을 뽑았을까? За Соломон ямар хүлэг морьдыг сонгож исэн бол 가장 첫 번째는 제갈을 물고 주인의 말에 순종하는 말을 뽑았을 겁니다. хамгийн ихэнд бол одоо хазаартай эзнийхээ үгэнд ордог морийг 그 말을 сонгодог байсан. 순종케 하는 것이 바로 제갈이었잖아요. 제갈. Тэгэхээр морийг одоо номхруулдаг, дуулууртай байхад хүргэдэг зүйл хазаар тийм ээ. 그 제갈을 먹여서 바로 조종을 위해서 하잖아요. Хазаараар тэгээ хүн дээр нь суугаад жолооддог үстэй. 하나님께서 이 말을 사람이 불릴 수 있도록 제갈을 물릴 수 있도록 그 안쪽에는 이빨이 나지 않도록 만들어 놓으셨다라는 겁니다. Тэгэхээр бурхан угаасаа анханаас нь энэ адуу энэ морийг бүтээхдээ хазаар хийж болохоор одоо энэ амных нь хойд хэсэгт шүд байхгүй байхаар хоосон орон зайтай бүтээсэн. 여러분들이 보면 이 이빨이요 여기에 있지만 이 이빨 안쪽에는 없습니다. Та бүхэн ч бас харах юм бол энэ морины урд одоо шүднүүд нь бол байдаг, харин хойноо бол байдаг. 바로 제갈을 거기다 물리고 말을 조종을 했던 겁니다. Хазаарыг яг тэнд нь зуулгаж жолооддог учраас. 그러면 주님은 어떤 사람을 원하실까? Тэгвэл эзэн ямар хүнийг хүсдэг болоо? 부자를 원하실까요? Баян хүнийг хүсэх, 박사를 원하실까요? доктор хүнийг хүсэх, 권력자를 원하실까요? эрх мэдэлтэй хүнийг хүсэх, 착한 사람을 원하실까요? сайн хүнийг хүсэх болоо? 아니라는 겁니다. Үгүй. 구원받은 사람, Аврагдсан хүнийг, 믿고 순종하는 사람. итгэж дуулууртай байдаг хүнийг. 하나님은 순종하는 사람을 뽑을 것이고 순종하는 사람을 쓰실 거라는 겁니다. Тэгэхээр бурхан дуулууртай хүнийг сонгодог, дуулууртай хүнийг хэрэгэлдэг. 그리고 하나님은 그 순종할 수 있는 믿음을 주셨다라는 겁니다. Тэгээ бурхан дуулууртай байх итгэлийгч өгдөг байна. 이 순종은 믿음을 가진 사람만이 나타낼 수 있다라는 겁니다. Дуулууртай байдлыг итгэлтэй хүн л харуулах боломжтой. 야고보서 2장을 찾겠습니다. Яков 2 야고보서 2장 1절입니다. Яков 2-ийн 1 байна. 함께 읽겠습니다. 2장 1절. 2장 1절. 야고보서 2장 1절. За 2-ийн 1-ийг хамт уншийе. Ахан дүүс нар минь алдрын эзэн Есүс Христтэй итгэх итгэлдээ бусдыг бүү алагчил. 예. 예수 그리스도를 믿는 믿음을 우리는 받았습니다. За бид бүхэн Есүс Христэд итгэх итгэлийг тээсэн. 우리가 왜 하나님 앞에 순종하고 살아가느냐? Бид яагаад бурханд дуулууртай амьдардаг вэ? 우리 주 예수 그리스도로 믿는 믿음을 우리가 받았기 때문인 거예요. Эзэн Есүс Христэд итгэх итгэлийг бид тээсэн болохоор. 그렇기 때문에 순종이 가능해진 거라는 거예요. Тийм учраас дуулууртай байдал бидэнд боломжтой. 우리가 하나님을 모르고 Бид бурхныг мэдгүй 예수님을 байх. 몰랐을 때는 Есүсийг таниагүй байх үе. 내 멋대로 살았습니다. Би өөрийн хүснээр амьдарсан. 그런데
Гэтэл 예수 그리스도로 말미암아 우리 안에 믿음이 생겼습니다. Есүс Христийн улмаас бидний дотор итгэл орж 그 ирсэн. 믿음이 순종할 수 있도록 이끌어 가신다라는 겁니다. Энэ итгэл биднийг дуулууртай байхад хүргэдэг. 주님을 확실히 믿고 순종하는 사람이 누구냐? Эзэнд баттай итгэдэг, мөн дуулууртай байдаг хүн хэн бэ? 그래서 구원받은 사람인 거예요. Тиймээс аврагдсан хүн. 구원받은 사람은 믿는 사람이잖아요. Аврагдсан хүн гэдэг чинь итгэдэг 그래서 хүн 바울이 биз. 로마에 가서 복음을 전하자 Тиймээс Паул Ромд очоод сайн мэдээ тараахад 로마인들이 그 사실을 믿고 순종하기 시작을 했습니다. Ромчууд тэр үннийг сонсож итгэж дуулууртай байж эхэлсэн. 그러므로 그 복음이 전 세계에 전파되기 시작을 했던 겁니다. Ингэснээр сайн мэдээ дэлхийд даяар тунхаглагдах боломж үүссэн байна. 그리스도인은 이 세상에 많고 많은 사람 중에 하나님 앞에 뽑힌 사람들이라는 겁니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүн бол энэ дэлхий дээрх энэ үе түмэн хүмүүсийн дундаас сонгогдсон хүмүүс байна. 그 많은 말들 중에 바로에게 뽑힌 말이 있었던 것처럼 Олон адууны дундаас фараоны морд тусгайлан сонгогддог 그 байсан шиг. 많은 말 중에 솔로몬에게 뽑힌 말들이 있었던 것처럼 Олон адууны дундаас Соломоны морд сонгогддог байсан 이 шиг. 세상 많은 사람 중에 우리는 하나님 앞에 뽑힌 자라는 사실입니다. Энэ дэлхий дээрх энэ олон хүмүүсийн дундаас бид бүхэн бурханд сонгогдсон хүмүүс ээ. 예, 하나님은 누구를 자기의 말들로 뽑을까? Бурхан хэнийг өөрийн морь болгож сонгодог вэ? 부자, 박사가 아닙니다. Баян хүн, доктор хүн биш. 바로 믿고 순종하는 사람이라는 겁니다. Итгэж дуулууртай байдаг хүнийг баг. 확실한 믿음으로 구원받은 사람이라는 겁니다. Баталгаатай итгэлээр аврагдсан хүнийг бахна. 그것처럼 우리는 우리에게 주신 그 믿음을 가지고 하나님 앞에 순종하는 삶을 살아가는 사람들이라는 걸 우리는 잊지 말아야 됩니다. Тэгэхээр бид бүхэн бурхны бидэнд өгсөн итгэлээр бид бүхэн бурханд итгэсэн тэр итгэлээрээ бурханд дуулууртай байх ёстой хүмүүс шүү гэдгээ санаж амьдрах хэрэгтэй. 그러면 바로의 그 병거와 준마는 그냥 대충 생긴 말이 아닙니다. Фараоны тэргэнд сонгогдож байсан тухайн цаг үеийн морд бол игэл жирийн морд байгаагүй. 솔로몬이 뽑은 말들은요, 대충 뽑은 말들이 아닙니다. Соломоны сонгож байсан мордч гэсэндээ игэл жирийн морд байгаагүй. 말들 중에 가장 멋진 말인 겁니다. За мордуудын дундаас хамгийн гайхалтай мордыг сонгож байсан. 말들 중에 최고의 말인 거예요. Мордын дундаас хамгийн дээдийн морийг сонгож 그래서 байсан. 바로의 말을 준마라고 한 거예요. 멋있는 말이라고 한 겁니다. Тиймээс фараоны морийг сүр жавхлант морь гэж байгаа. 잘 달릴 수 있는 힘을 가지고 있었던 말이었던 거예요. Мөн сайн давхиж чадах хүчтэй морь байсан. 그리고 특별히 바로의 말은요, 치장을 많이 했습니다. 화려하게 꾸몄다고. Тэгээд фараоны мордыг ингэж янз бүрийн гоёл чимэглэлээр чимдэг байсан. 그래서 어디를 타고 가도요, 바로의 말은 확 눈에 띄었던 겁니다. Тиймээс хаан ч явж исэн бай фараоны морд бол шууд нүдэнд тусдаг байсан. 예수님도 이 세상 가운데 오셨을 때 그랬잖아요. Есүс ч бас энэ ертөнц дээр ирээд тэгж исэн. 누가복음 Лук 2장입니다. 2 2장 52절. 2-ын 52. 2장 52절 함께 읽겠습니다. 52-ыг хамт уншия. Есүсийн мэрэгүү хаан бие өссөөр байсан агаад бурхны хийгээд хүмүүсийн тааллыг олжээ. 예수님이 이 세상 가운데 오셔서 점점점 성장해 갈 때에 За Есүс энэ газар дээр ирээд за тэгээд бие хаан өссөн 하나님과 사람에게 사랑받는 완전한 인간의 모범으로 자라가셨다라는 겁니다. за өсөж байх явцдаа бурхны хийгээд хүмүүсийн тааллыг олсон гэж байгаа. 바로 구원받은 사람도 이와 같다라는 겁니다. Аврагдсан хүн ч гэсэндээ яг үн шиг. 구원받고 시간이 지나면요, Аврагдаад цаг хугацаа өнгөрж байна. 사람들 눈에 띄게 되고 사람들 앞에 사랑을 받게 돼 있는 겁니다. Хүмүүсийн нүдэнд илүү өртдөг болдог байна. Хүмүүсээр илүү хайрлуулахад хүрдэг байна. 그리스도인은 세상 사람들에게는 미움을 받고 핍박을 받을지 모르겠지만 Христэд итгэгч хүн гэх юм бол энэ ертөнцийн аврагдаагүй хүмүүст бол үзэн ядагдана. За хавчигдана. 하나님과 사람에게는 귀중히 여김을 받게 되어져 있다라는 겁니다. Харин бурханд болон хүмүүст бас тааллыг олдог. Тэдний өмнө үн цэнтэй болдог. 잠언 3장입니다. Сургаалт өгс 3. 잠언 3장 Сургаалт өгс 3. 3절로 4절입니다. 3-ын 3 4. 3절로 4절 함께 읽겠습니다. 3 4-ыг хамт уншия. Инэрл хайрва үнэн чамайг бүү орхиг эдгээрийг хүзүүндээ зангидаж зүрхэндээ бич тэгвэл чи бурхны бас хүмүүсийн нүднээ таалал хийгээд сайн нэрийг олно.
우리가 예수님과 이 말씀을 떠나지 않고 마음판에 늘 새기고 살아가면 Бид нар Есүсээс болон энэ үгнээс холдож хөндийрэлгүй үргэлж сэтгэл зүрхэндээ байлгаж амьдрал 내가 하나님과 사람 앞에서 은총과 귀중히 여김을 받으리라 그렇게 말씀하고 있잖아요. чи Бурхны бас хүмүүсийн нүднээ таалал хийгээд сайн нэрийг олно гэж байгаа. 하나님 앞에서, Бурхны өмнө, 사람들 앞에서 мөн хүмүүсийн өмнө 은총과 귀중히 여김을 받을 것이라고 말씀하셨어요. таалал хийгээд сайн нэрийг олно. 다니엘서에 보면 Даниэл номноос харах юм. 페르시아 다리오 왕은 다니엘을 아주 총애했습니다. За Персийн Дариус хаан Даниэлд их түшиглэж байсан. 예, 다니엘서 6장을 보겠습니다. Даниэл 6-аас харъя. 6장 3절에 보면 6-гийн 3-аас 다니엘은 마음이 민첩하여 총리들과 방백들 위에 뛰어남으로 왕이 그를 세워 전국을 다스리게 하고자 한지라. 6-гийн 3 дээр тэгэхэд Даниэл юр бусын сүнстэй тул сайд аймгийн захирагчдаас тодорч улмаар хаан түүгээр бүхэл хаанчлалыг захируулахаар төлөвлөж байв. 이게 페르시아 다리오 왕 때입니다. За энэ бол Персийн Дариус хааны цаг үед. 이 이방 왕입니다. 이방 왕. Харь улсын хаан шүү дээ. 다니엘은 그 민족도 아니잖아요. Даниэл тухайн улсынх нь иргэнч биш байсан. 다니엘은 이스라엘 사람인데 Даниэл бол Израиль хүн. 이 페르시아에 가가지고 Гэтэл Персид очсон. 그것도 페르시아 왕한테 총애를 받고 있는 겁니다. За тэгээд Персийн хааны өмнө сайд олчихсон байна. 얼마나 총애를 받았냐면 За хэр их итгэжсэн бэ түүнд? 그를 세워 전국을 다스리게 했습니다. 다스리게. Түүгээр Даниэлээр бүх хаанчлалыг захируулахаар төлөвлөсөн. 예, 다니엘은 뛰어난 능력과 하나님의 사랑으로 존경을 받고 Тэгэхээр Даниэл бол юр бусын сүнстэй байсан учраас бурхан болон хүмүүсээр хүндлэгдэж 또 그것으로 말미암아 반대로 시기를 받아서 бас үүнийхээ улмаас нөгөө талын хүмүүст одоо үзэн ядагдсан. 악인들의 덫에 걸렸습니다. Тэгээд хормоо хүмүүсийн тэр өрхөнд занганд ордог. 그래서 사자굴에 던져지게 되잖아요. Тэгээд арслангийн нүхэнд хаягддаг. 그런데 왕은 심히 근심하는 겁니다. Гэтэл хаан тэр үед яасан бэ? Ихэд 왜? шаналсан. Яагаад? 다니엘이 죽을까 봐. Даниэлийг өгчих үе 그래서 гэж. 다니엘을 구원하려고 굉장히 애를 썼습니다. Тиймээс Даниэлийг аврах гэж маш их хичээсэн. 그럼에도 불구하고 어쩔 수 없이 다니엘을 사자굴에 던져 넣게 됩니다. За тэгсэн ч гэлээ одоо яах ч аргагүй нэрхэнд Даниэлийг арслангийн нүх рүү одоо хаяхад хүрдэг. 14절로 16절 함께 읽겠습니다. 14-өөс 16 хамт уншия. Тэгтэл хаан энэ айлтгалыг сонсонгуудаа гүн уй гашууд автаж Даниэлийг аврахаар санаа шулууджээ. Даниэлийг хэлтрүүлэхээр тэрээр нар жаргатал зүтгв. Дараа нь тэр хүмүүс хуйлдан хаан дээр ирээд хаанд "Оо хаантан, Меде ба Персийн хуулийн ёсоор хааны тогтоосон захирамж буюу тогтоол өөрчилж болдоггүйг мэдсүгэ" гэв. Тэгээд хаан тушааж тэд Даниэлийг авчирч арслангийн нүхэнд хаяв. Хаан Даниэлд "Чиний үргэлж үйлчилдэг бурхан чинь чамайг аврах болтугай" гэв. 어쩔 수 없이 가서 던져 넣잖아요. Яах ч аргагүй байсан учраас хайсан байна. 그런데 19절에 보면 За гэтэл 19 дээрээс 이튿날에 왕이 새벽에 일어나서 급히 사자굴로 쫓아갑니다. За хаан одоо үүрээр гэгээ оронгууд босож арслангийн нүх рүү яаран очсон. 그리고 다니엘이 든 그 굴 가까이 가가지고 슬피 울면서 소리를 지릅니다. Тэгээд нүхэнд төхөж очоод харуулсан дугаар Даниэл тандан хашгирсан. 사실은 하나님의 종 다니엘아, Амьд бурхны зарц Даниэлаа 너의 항상 섬기는 내 하나님이 사자에게서 너를 구원하시기를 능하셨느냐라고 묻습니다. чиний үргэлж үйлчилдэг бурхан чамайг арслангаас аварч чадвуу гэж асуусан байна. 다니엘아, 너 살아있느냐 그 얘기잖아요. Даниэлаа чи амьд уу гэж асууж байгаа. 왜냐하면 페르시아 왕도 다니엘이 하나님의 사람이라는 걸 알았던 거예요. За тэгэхээр энэ Персийн хаанч гэсэндээ Даниэлийг бурхны хүн байсан гэдгийг нь мэдэж ирсэн. 다니엘이 보통 사람이 아니라는 걸 안 거예요. Даниэл бол эгэл жирийн хүн биш юм байна гэдгийг мэдэж ирсэн. 세상 사람과 다르다라는 걸 안 거예요. Энэ ертөнцийн өөр бусад хүнээс шал өөр хүн юм байна гэдгийг мэдэж ирсэн. 그의 삶의 모습이 달랐거든요. Түүний амьдралын байр байдал өөр байсан. 그의 말이 달랐거든요. Түүний үг өөр байсан. 행동하는 것이 달랐거든요. Түүний үйлдэл өөр байсан. 이방인이지만 Харь хүн боловч. 그래서 페르시아의 총리로 세웠고 Тиймээс Персийн сайд болсон. 그에게 전국을 다스릴 수 있는 권한을 줬습니다. Түүнд бүх хаанчлалыг захирах эрх мэдлэгч өгсөн байна. 근데 사람들이 시기로 말미암아 사자굴에 던져졌습니다. Гэтэл хүмүүсийн хорсол атааж өтөөнөөс болж арслангийн нүхэнд хаягдсан. 그럼에도 다니엘은 죽지 않고 하나님이 그를 구원해 주시잖아요. Тэгсэн ч гэсэндээ Даниэл үхээгүй бурхан түүнийг аварсан байдаг. 24절에 보면 24-өөс харвал 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Хаан тушаал буулгаж Даниэлийг хилс гүтгсэн хүмүүсийг авчран тэднийг эхнэр хүүхдүүдтэй нь арслангийн нүхэнд хаяулав. Тэд нүхний ёроолд хүрээгүй байхад арслангууд тэдэн рүү дайрч бүх ясыг нь хуглан буталжээ.
도리 어떤 일이 벌어졌습니까? За эсрэгээрээ ямар үйл явдал болсон 상황이 бэ? 역전돼 버리는 거예요. Нөхцөл байдал эсрэгээрээ эргэж байна. 다니엘을 죽이려고 했던 사람들은 Даниэлийг алах гэж байсан 도리어 хүмүүс. 그들이 자기들이 판 함정 속에 빠지게 되는 겁니다. Тэд өөрсдийнхөө ухсан нүхэнд өөрсдөө унсан. 사자굴에 던져지고 그 가족들까지 전부 다 그 사자굴에 던져지잖아요. Арслангийн нүхэнд тэд өөрсдөө аягдсан. Тэднэр зогсохгүй гэр бүлийнх нь нүртэл хаягдаж байна. 로마서 14장에 하나님이 이렇게 말씀하십니다. Ром 14 дээр 로마서 Бурхан ингэж хэлсэн 14장입니다. байна. Ром 14 18절 14-18 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Христэд ийхүү үйлчлдэг хүн бурханд таалагдж хүмүүсээр сайшаагдана. 그리스도를 섬기는 자는 그랬습니다. Христэд ийхүү үйлчлдэг хүн 정말 하나님이 사람에 대해서 하나님을 경외하고 그리스도를 섬기는 삶을 살아간다라면 үнэхээр бурхнаас имэж Христэд үйлчлдэг амьдралаар амьдрал 그 뒤에 답이 나와 있잖아요. түүний араас хариулт нь гарч байгаа. 하나님께 기뻐하심을 받으며 사람에게도 칭찬을 받느니라라고 말씀하십니다. Бурханд таалагдана, хүмүүсээр сайшаагдана. 그리스도인은 구원받지 않은 사람과 절대 똑같지 않습니다. Аврагдсан Христэд итгэгч хүн бол ертөнцийн хүнтэй огтхонч адилгүй. 완전히 다르다라는 거예요. Шал өөр. 달라도 완전히 달라야 됩니다. За өөр байхдаа бүр шал өөр байх хэвээр. 그냥 세상 사람과 섞여 있는데 За ертөнцийн хүмүүс дунд байна. 누가 구원받은 사람인지 누가 구원받지 않은 사람인지 희미해지면 안 된다라는 거예요. Аль нь аврагдсан хүний, аль нь аврагдаагүй хүн ийм бүдэг бадаг байж болохгүй. 우리는 완전히 달라져야 돼요. Бид бүрэн өөр байх хэвээр. 그것을 말씀하고 있는 거예요. Түүнийг хэлж байгаа. 마태복음 5장 14절에도 너희는 세상의 빛이라 이렇게 말씀하셨잖아요. Матай 5:14 дээр ч бас та нар ертөнцийн гэрэл гэж байгаа. 그러므로 산 위에 있는 동네에 숨기지 못하리라라고 말씀하셨습니다. Тийм болохоор уулан дээрх хот нуугдаж үл чаднаа гэж байгаа. 우리가 정직하고 바르게 살면 Бид нар шудраг, бид нар зөв амьдрал, 그리고 성실하게 살면 тэгээ ажилсаг хичээнгүй амьдрал 어디 가나 눈에 띄게 돼 있는 겁니다. хаанч явж исэн хүний нүдэнд өртдөг байна. 우리는 세상 사람들한테 손가락질 받는 사람이 되면 안 된다라는 거예요. Бид бол энэ ертөнцийн аврагдаагүй хүмүүсээр хуруу чичлүүлдэг хүн байж болохгүй. 우리는 세상 사람들한테 칭찬받는 사람이 되어야 되지. Бид нар энэ ертөнцийн хүмүүсээр магтуулдаг хүн болох ёстой. 세상 사람들한테 답답한 사람이 되면 안 된다라는 거예요. ертөнцийн хүмүүсийг харин хэцүү байдалд оруулж давчдуулдаг хүн байж 왜 болохгүй. 그렇습니까? 야가 тэр 우리 안에는 성령이 들어와 계시기 때문에. Бидний дотор ариун сүнс ороод ирчихсэн байгаа учраас. 그래서 우리가 시간이 걸리지만 Тиймээс бидэнд цаг хугацаа шаарддаг. 내 안에 계신 성령은 나를 의의 길로 인도해 가시는 겁니다. Миний доторх ариун сүнс намайг зөвхтийн замаар удирдахыг хүсдэг. 나를 하나님의 사람으로 변화시켜 가는 것이고 Намайг бурхны хүнээр өөрчилж явдаг. 나를 통해서 하나님의 영광을 세상 모든 사람에게 나타내시기를 원하시는 겁니다. Надаар дамжуулан бурхан өөрийнхөө алдрыг энэ ертөнцийн бүх хүмүүст илчлэн харуулахыг хүсдэг. 이 준말을 훈련시키는 것처럼 Энэ хүлэг морийг бэлтгэж сургадаг шиг. 그래서 어디든 그 말을 타고 달려갈 수 있는 것처럼 Тэгээ хаагурч байсан тэр морио одоо хүлэглээ давхиж болдог байсан шиг 어떠한 상황 속에서도 멈추지 않고 자기 가야 할 길을 달려가는 것처럼 ямар ч нөхцөл байдалд зогсолгүй туулах замаа туулж дуусгадаг шиг 하나님은 бурхан 그렇게 우리를 훈련하시고 이 세상 가운데 빛으로 나타내시는 겁니다. биднийг ч бас тэгж сургаж энэ ертөнцийн дээр гэрэл болгохыг хүсдэг байна. 그래서 그리스도인이 준마처럼 Тиймээс Христэд итгэгч хүн бол энэ хүлэг морь шиг 주님 앞에 올바로 살아가면 эзний өмнө л зөв амьдрал 자기만 바꾸는 것이 아니라 өөрөө өөрчлөгдөж зогсохгүй 다른 사람도 바꿀 힘을 갖게 된다라는 거예요. бусдыг ч өөрчлөх хүчтэй болдог. 다니엘은 탁월한 모습이 많은 사람들 앞에 왕부터 많은 이들에게 옳은 대로 이끌어가는 사람이 되었잖아요. Даниэлийн тэр онцгой дүр төрх тэр байр байдал нь хаанаар зогсохгүй эргэн тойрны хүмүүсээ зөв зам, зөв амьдрал руу оруулахад хөтөлсөн. 그래서 다니엘서 12장 3절에 이렇게 말씀하잖아요. Тиймээс Даниэл 12-ийн 3 дээр хэлж байгаа үстэй. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요. Хэрсэн ухаантнууд тэнгэрийн манлын туяа шиг гэрэлтэж. 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 궁창의 별과 같이 비치리라 이렇게 말씀하시잖아요. Олныг зөвхт байдалд авчирагчд од мэд үрд мөнхөд туяарна. 정말 하나님의 지혜를 갖고 살아가는 사람. Үнэхээр бурхны мэрэгүү ухаанаар 하나님의 амьдрдаг 뜻 хүн. 가운데 살아가는 사람. Бурхны хүсэл дотор амьдрдаг хүн. 하나님의 말씀을 믿고 살아가는 사람. Бурхны үгэнд итгээд амьдрдаг хүн. 준마처럼 Тэр хүлэг морь шиг. 하나님 앞에 순종하고 달려가며 모든 사람 앞에 다른 모습으로 비춰지게 될 거라는 거예요. Бурхны өмнө дуулууртай байж давхиснаар бүхий л хүмүүсийн өмнө тэр хүмүүсийн нүдэнд өртөөр гэрэлтдэг баг. 출애굽기 3장에 보면 Гэтэл 3 дээрээс арах юм бол 떨기나무가 나옵니다. бут модны тухай гарч байгаа. 하나님이 그 떨기나무 가운데 임하셨습니다. Бурхан тэр бут модон дунд залардаг. 그 떨기나무는요 몇 분이면 후룩 다 타버리고 없어질 나무예요. За тэр бут мод бол ерөөсө гал дүрлцгэл юм бол тэр дороо
дүрлзэн асаал алга болох мод. 근데 하나님이 함께 하시니까요. Гэтэл бурхан тэр дунд хамт байгаа 그 учраас 떨기 나무에서 빛이 나는 거예요. тэр бут мод гэрэлтэж байсан. 그 불이 꺼지지 않고 계속 타오르는 거예요. Гал нь асчээсэн мөртлөө мод шаталгүй дүрлцээр байсан. 그것처럼 우리는 보잘것없는 사람들이지만 За яг түүн шиг бид бол ерөөсөө хинч биш хүн. 내 안에 성령이 오시면 Миний дотор гэхдээ ариун сүнс орж 그 ирнэ. 성령께서 나를 이끌어 가시니까요. Ариун сүнс намайг удирдаад авч явдаг 세상을 учраас 비추는 빛으로 활활 타오르게 돼 있는 겁니다. энэ ертөнц дээр гялтгансан гэрэл болгож биднийг шатаадаг байна. 그래서 많은 사람들이 그 떨기나무를 보려고 다가오게 되잖아요. Олон хүмүүс тэр бутмодыг харах гэж ирдэг. 그것처럼 세상 사람들이 그 그리스도인을 보고 많은 사람들이 인도되고 전도되어서 주님의 품으로 돌아오게 되는 겁니다. Түүнтэй адилхан Христэд итгэгч хүнийгч бас энэ ертөнцийн олон хүмүүс харж бурхан руу энэ сайн мэдээнд эргэж ирдэг байна. 왜 그렇습니까? Яагаад тэр вэ? 직장에서도 Ажил дээр 사회생활 속에서도 энэ нийгмийн амьдрал дээр 세상 사람들과 전혀 다른 삶을 살아가기 때문에 энэ ертөнцийн хүмүүсээс шал өөр амьдрдаг болох. 다니엘처럼 흠잡을 틈이 없는 거예요. Даниэл шиг өөсөв байхгүй. 저 사람이 잘 돼 가는데 За энэ хүн их сайхан яваад байна. 시기하고 질투해서 그를 끌어내리고 싶은데 Гэтэл түүнд нь атаархсандаа, түүнд хорссондоо араас нь татаж чангааж буулгах гэж оролдож байгаа хүмүүс байна. 끌어내릴 틈이 없는 거예요. 틈이. Гэтэл буулгах гэж оролцсон ч ямар ч өөсөв байхгүй. 사자굴에 던져 넣었음에도 불구하고 Арслангийн нүх рүү хайсан байхад хүртэл 죽지 않고 살아서 나오는 거예요. хүлгүүгээр амьд гарч ирж байгаа. 얼마나 많은 사람들이 깜짝 놀랐겠습니까? Ямар их олон хүмүүс энэ үйл явдлыг гайхах вэ? 이거 왕이 얘기하잖아요. 사시는 하나님. Хаан хилдэг, чиний үйлчлдэг амьд бурхан. 다니엘에게는 사시는 하나님이 계시다라는 걸 페르시아 왕이 인정하잖아요. Энэ Даниэлд амьд бурхан байдгаа гэдгийг Персийн хаан хүртэл мэдэж ирсэн байна. 우리의 삶이 내 주변에 있는 사람에게 그리스도인답게 인정받는 삶이 되어야 된다라는 겁니다. Миний амьдралч бас миний эргэн тойрны хүмүүст Христэд итгэгч хүний амьдралаар хүлээн зөвшөөрөгдөх ёстой байна. 마태복음 Матай 5장입니다. 5 5장 16절입니다. 5-ын 16 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад тэнгэр дэх эцгийгч нь алдаршуулахын тулд та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 너희 빛을 사람 앞에 비추게 하여 그랬습니다. Та нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. 우리가 학교를 왜 갑니까? Бид яагаад сургуульд 회사를 очдог? 왜 다닙니까? Бид яагаад ажил хийдэг вэ? 우리는 그곳이 선교지입니다. 선교지. Тэр газар бол миний сайн мэдээний талбар. 내가 전도하는 장소인 거예요. Миний сайн мэдээ тараах ёстой газар. 직장은 내 일터이기 전에 Ажлын газар гэдэг чинь миний ажил хийх газраас 학교는 내가 공부하러 가는 것이기 전에 тэр сургууль миний хичээл хийх газраас өртөж 복음을 전하는 선교지인 거예요. сайн мэдээг тараах ёстой газар байна. 먼저는 하나님의 일터라는 겁니다. Эхний ээлжинд бурхны ажлын талбар байна. 우리는 그걸 잊지 말아야 되는 거예요. Бид нар түүнийг мартаж болохгүй. 그래서 전도하는 마음을 가지고 Тиймээс сайн мэдээ тараах ёстой гэсэн сэтгэлтэйгээр 그들 앞에 살아가면 내 안에 인내하는 마음이 더 커지고 тэдний өмнө би амьдрах юм бол надад төвчих сэтгэл төрдөг. 착한 행실을 그들에게 나타낼 수밖에 없는 거예요. Тэгээ сайн үйлээ тэдэнд харуулахаас өөр аргагүй байдаг. 그러므로 우리는 더 거룩해져 가는 겁니다. Ингэснээр бид бүхэн өөрсдөө илүү ариусаж явдаг. 그렇게 살아갈 때 세상 사람들이 그 선한 모습을 보고 그 베푸는 모습을 보고 그 사람에게 마음을 주고 다가오게 돼 있다라는 겁니다. Тэгэж амьдрах үед ертөнцийн хүмүүс миний тэр сайн үйлийг хараад, миний тэр байр байдлыг хараад надад итгэж, надад сэтгэлээ өгч дагаж ирэхэд хүрдэг байна. 여기 바로 이 말씀이잖아요. Энэ үг байна. 너희 착한 행실을 보고 그랬습니다. 착한 행실을 보고. Хүмүүс та нарын сайн үйлсийг хараад 네, 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. тэнгэр дэх эцгийгч нь алдаршуулахын тулд. 그러니까 학교에서도, Тиймээс сургууль дээр, 직장에서도, ажил дээр, 가정에서도, гэртээ, 사회에서도 нийгэмдэр 우리는 착한 행실을 나타내야 되는 거예요. сайн үйлсийг гаргаж амьдрах ёстой. 그 모습을 보고 하나님께 영광을 돌리기 위해 이뤄진 영혼들이 돌아오는 겁니다. Тэр миний дүр төрхийг харж энэ ертөнцийн хүмүүс бурхныг алдаршуулахын тулд ирдэг байна. 우리는요, Бид 하나님의 준만 거예요. бурхны хүлгэн морь, 하나님의 좋은 말인 겁니다. бурхны сайн морь байна. 이 말의 특징이 그리스도인의 모습을 담고 있는 겁니다. Тэр энэ морины онцлог бол Христэд итгэгчийн онцлогийг шингээсэн 그래서 байна. 욥기 39장 19절에 Тиймээс Йов 38:19 말의 힘을 내가 주었느냐 그랬잖아요. энэ моринд хүч чадлыг чи өгдөг үү гэж. 좋은 말은 힘이 셉니다. Сайн морь бол хүчтэй. 그것 또한 하나님께서 주신 거잖아요. За түүнийгч бас бурхан л өгсөн. 그것처럼 하나님은 그리스도인도 좋은 군사가 되기 위해서
세상 사람들이 모르는 힘을 우리에게 주셨다라는 사실입니다. Түүнтэй адилхан Бурхан Христэд итгэгч хүнийг ч гэсэндээ Бурханы сайн цэрэг болгохын тулд энэ ертөнцийн хүмүүст байдаггүй хүчийг өгдөг гэж 그래서 байгаа. 구원을 받고 나면 새로운 힘이 솟잖아요. 예. 새로운 힘이 솟잖아. 구원을 받고 나면. Тэгэхээр аврагдах юм бол одоо шинэ хүч төрдөг үстэй. 그러니까 무릎이 아픈데도 Өвдөжсэн. 몸이 아픈데도 Би өвдөжсэн ч. 말씀을 듣기 위해 교회로 걸어 나오잖아요. Үгээ сонсохын тулд бид чуулган руу алхаад ч болов ирдэг. 세상 어디에도 갈 힘이 없는데 Энэ ертөнцийн хаашаач явах хүч бидэнд байдаггүй мөртлөө. 교회는 말씀 들으러 나오는 겁니다. Чуулгандаа бид үг сонсох гэдэг. 구역 모임에 나가는 겁니다. Дүүргийнхээ нөхөрлөлд би очдог. 왜? Яагаад? 새 힘이 있으니까. Надад бий болсон шинэ хүч байгаа 내 учраас. 안에 성령이 오셨잖아요. Миний дотор ариун сүнс орж ирсэн. 그 성령이 새 힘을 주시는 거예요. Тэр ариун сүнс шинэ хүчийг өгдөг. 제가 그 가난 말기로 거의 돌아가시기 직전에 있었던 한 형제님이 있었습니다. За одоо илэгний хор тавдрын эцсийн шатанд байгаа нэг ахтай би уулзж байсан. 제가 먼 곳에 집회를 가 있었는데 Би их хол газарт семинартаа явж байсан. 전화가 왔습니다. Гэтэл дуудлага ирсэн. 목사님, 형제님이 곧 돌아가실 것 같습니다. Пастора энэ ах одоо удахгүй одоо амьсгал ураах юм шиг байна. 그래서 한번 와서 신방해 주시면 안 되겠습니까? Тиймээс нэг удаа та ирэх боломжгүй юу гэлдэг. 그래서 제가 집회를 하는 중에 집회 끝나고 그 밤중에 왔습니다. Тэгээ би тэр 7 хоног семинартаа байсан учраас семинараа дуусгаад тэр өдөржингөө явсараа шөнө нь ирсэн. 그리고 제가 들어갔어요. Орсон. 근데 갑자기 뻘떡 일어나시는 거예요. Гэтэл шууд босоод ирсэн. 조금 전까지 직전이었대, 돌아가시기 직전. Саяхан болохоор одоо тун удахгүй амьсгал ураах чинь гэж хэлсэн хүн. 그리고 제 손을 잡고 하시는 말씀이 뭐냐면 Тэгээ миний гарнаас атгаж ягаад надад хэлсэн үг нь юу байсан? 저는 괜찮습니다. Би зүгээрээ. 저는 주님 만나러 곧 갈 겁니다. Би одоо удахгүй эзэнтэй уулзгаар явах гэж байна. 함께 하지 못해 죄송합니다. Үргэлжлүүлэн хамт байж чадаагүй дуучлаарай. 아니 곧 죽을 사람이 할 말이냐고요, 그게. Энэ одоо удахгүй өөхөх гэж байгаа хүний хэлэх үг үү? 그죠? Тийм биз дээ. 말이 다른 거예요. Үг нь өөр байгааз. 정말 구원받은 그리스도인은 말이 다른 거예요. Үнэхээр аврагдсан Христэд итгэгч хүний үг өөр. 그래서 저는 전혀 걱정하지 마시래. Тиймээс надад бити ерөөсөө санаа зовоорой. 저 잃어진 영혼들, 죽은 영혼들 건지는 일을 잘 하시고 오시라고. Харин төөрсөн байгаа аврагдаагүй тэр үхмэл сүнснүүдийг аврах ажилдаа л илүү анхаараарай. 그래서 집회를 끝나고 갔습니다. Тэгээ семинар дуусаа очсон. 예. 그리고 한 주가 지났어요. Нэг 7 хоног өнгөрсөн. 그리고 주일날 아침에 설교를 하는데 Тэгээ эзний өдрийн өглөө сургаал зааж хахад 갑자기 저 뒤에서 쑥 걸어서 들어오시는 거예요. 양복을 입고. гинт одоо бас корчон биджахтайгаа их танхимын хаалгаар ороод ирсэн. 양복을 입고 걸어 들어오시는 거예요. Корчон биджахтайгаа алхаад ороод ирсэн. 설교를 하다가 저는 깜짝 놀랐죠. Сургаал зааж явах үедээ би бүр гайхсан. 아니 일어나기도 힘드신 양반이. Гэхдээ одоо босоход ч одоо босож суухад ч хэцүү байдалтай байгаа. 가족들은 지금 다 와서 말씀 듣고 있는데 Гэр бүлийнхэн нь бол бүгдээрээ ирцэн үг сонсож байгаа. 혼자 집에 누워 있어야 될 분이 Гэтэл гэртээ ганцаараа хэвтэрт байж явах ёстой хүн 그것도 목욕까지 하고 양복을 갈아입고 오신 거예요. бүр ус цасанд орцсон, цэвэр цэмцгээр болцсон, костюмаа өмсцэн ирж байгаа. 그리고 그날 마지막 모두회 때 간증을 하셨어요. Тэгээ тэр өдөр сүүлчийн удаа нийтийн нөхрөл дээр гэрчилсэн. 그리고 그걸 영상으로 찍었습니다. Тэрний бичлэг байдаг. 그리고 그 다음 날 돌아가셨어요. Тэгээ маргааш нь нас барсан. 그 다음. Маргааш нь. 그런 힘이 어디서 왔을까? Тэгж чадах хүч яаж бий болов? 그 힘이 어디서 왔을까요? Тэр хүч яаж бий болсон бол? 바로 주님을 사랑하는 마음인 거예요. 주님을 사랑. Эзнийг хайрлах сэтгэлээс гарсан. 나를 구원해 주신 주님을 사랑하는 마음이. Намайг аварсан эзнийг хайрлах сэтгэлээс. 우리는 할 수 없는 그 일까지 가능케 하시는 거예요. Тэр нь бидний чадахгүй зүйлийг хүртэл чадхад хүргэдэг. 우리가 영하 40도에 이 지붕 위에 어떻게 올라갈 수 있을까요? Бид нар хасах 40 градусын хүүтэнд энэ дээвэр дээр яаж гарах вэ? 주님을 사랑하는 마음이 Эзнийг хайрлах сэтгэл 그 추위도 이기게 만드는 거예요. тэр хүүтнийг ялахд хүргэдэг. 이 몽골 말이 그 추위도 견뎌내는 것처럼 Энэ Монгол адуу хүүтнийг тэгж тэсвэрлэж байгаа шиг 우리는 그리스도의 좋은 군사잖아요. бид нар Христийн сайн сэрэг шүү дээ. 주님이 우리를 사랑하는 그 마음이 Эзнийг хайрлсан тэр сэтгэл 우리는 모든 걸 이기게 만드는 겁니다. тэр нь биднийг бүх зүйлийг ялахд хүргэдэг. 우리는 주님의 그 사랑을 깨달았잖아요. Бид нар эзний хайрыг ухаарсан 그 биз дээ. 사랑이 우리 마음 가운데 있기 때문에 Тэр хайр бидний сэтгэл зүрхэнд байдаг болохоор 우리는 특별한 사람이 될 수 있는 거예요. бид нар онцгой хүн байх боломжтой болсон. 사랑을 받은 사람이기 때문에. Хайрлуулсан хүн болохоор. 그래서 우리는 특별한 거예요. Тиймээс бид онцгой. 그냥 특별한 게 아니라고요. Энгийн нэг онцгой биш.
그냥 특별하게 지어진 것이 아니라고. Зүгээр нэг онцгойгоор бүтээгдсэн юм биш. 하나님이 그렇게 우리에게 해주셨어요. Бурхан бидэнд тэгж өгсөн. 그래서 우리는 구원받고 나면 힘이 생기는 겁니다. Тиймээс аврагсны дараа бидэнд хүч бий бол. 그래서 그리스도인이 가난하고 약해 보이지만 Христэд итгэгч хүн ядуу зүдүү харагдчихсэн ч 그 누구에게도 비굴하지 않고 당당할 수 있는 겁니다. хэний ч өмнө одоо дорой бололгүй итгэл дүүрэн байж чаддаг. 누가 보더라도 주저앉을 상황인데 Хэн ч харсан уг нь бол шантрах цөхрөх ёстой. 더 이상 버틸 수 없는 상황인데 Одоо цаашдаа тэсэж чадахгүй гэж бодогдох хэмжээнд байгаа. 툴툴 털고 웃으면서 일어날 수 있는 게 그리스도인인 겁니다. Гэтэл чанга инээгээл тэр бүгдийг даван тулж чаддаг хүн бол Христэд итгэгч байна. 도리어 위로를 받아야 될 사람 같은데 Уг нь бол тайвшруулагдах ёстой хүн. 도리어 위로를 주는 사람이라는 거예요. Гэтэл эсэргээрээ тийм нөхцөл байдалд байхдаа бусдыг тайвшруулдаг хүн болчих 그 гэж байна. 평상에 누워있던 그 형제님이 За тэр эмнэлгийн орон дээр хөвтөж байсан хүн 벌떡 일어나서 босоод 나에게 힘을 주시는 거예요. надад хүчийг өгж байна. 나는 위로해 주려고 갔는데 Би тайвшруулах гэж атсан. 나는 힘을 주려고 갔는데 Би хүч өгөх гэж 그 атсан. 마음의 근심을 덜어주려고 갔는데 Сэтгэлийнхэн санаа зовнилыг би багасгах гэж атсан. 곧 있으면 하나님 만날 거니까 За удахгүй бурхантай уулзнаа. 편안한 마음으로 주님 앞에 기도하면서 가세요. 이런 교제해 주려고 갔는데 Тиймээс та сэтгэл амар бурхан залбираад бурхантай уулзгаар очоорой гэж хэлэх гээд атсан. 도리어요. Гэтэл эсэргээрээ 더 당당한 겁니다. илүү зоригтой. 나는 곧 주님 만납니다. Би удахгүй эзэнтэйгээ 제 걱정은 하지 уулзнаа. 마세요. Надад битгий санаа зовоо. 도리어 저 영혼들 건지는 일에 끝까지 수고해달라고. Харин ч тэр аврагдаагүй сүнснүүдийн төлөө эцсийн хүртэл хичээгээрэй. 그 일에 함께하지 못해 죄송하다고. Тэр ажилд би хамт байх боломжгүй болсон дуучлаарай. 본인 먼저 편하게 천국에 가는 것 자체가 미안한 거예요. Өөрөө төрүүлээд тэр сайхан жаргалтад яваажинд очно гэж бодохоор сэтгэл нь бас шаналж. 우리에겐 그런 힘이 있는 거예요. Бидэнд тийм хүч байдаг. 오히려 다른 사람에게 힘을 줄 수 있는 거예요. Эсвэргээрээ бид бусдад хүч болж чаддаг. 우리가 교통사고가 났습니다. Автын осолд орлоо. 팔이 부러지고 다리가 부러졌습니다. Гар хөл маань хугарчлаа. 병원에 신방을 갔습니다. За эмнэлэгт айлчлаар атсан. 왜 갑니까? Ягаад очив? 위로해 주러 갔어요. Тайвшруулах гэж очиж 그런데요. штэ. Гэтэл 도리어 위로를 받고 옵니다. эсвэргээрээ тайвшраад ирд. 아유 괜찮다고. Зүгээрээ 내가 죽지 않고 살아있는 것만 해도 감사하다고. би өвчлгүй ингээд амьд байгаадаа талархаж байна. 그러면서 움직이지 못하는 팔을 막 움직이려고 하고 Тэгингээ хөдөлгөж болохгүй хөлөө хөдөлгөөл 도리어 그 얼굴에 웃음꽃이 피는 거예요. тэр нүүр царайнд нь гэрэл цацраад л инээмсэглээд л 우리는 다른 힘을 갖는 겁니다. бид тэгэхээр өөр хүчтэй. 주님이 주신 힘이 있기 때문에. Эзний өгдөг хүч байдаг бол 믿지 않는 사람들은요. үл итгэгч хүмүүс 원망할 거 아니에요. гомдлол нь үсттэй. 그 사람이 잘못해서 내가 사고가 났다. Тэр хүний буруугаас болоод би осолд орчлоо. 내가 재수가 없어 사고가 났다고. Би ямар азгүй юм бэ? Би осолд 왜 орчлоо. 나한테 이런 일이 생기냐고. Ягаад надад ийм юм тохиолдов? 도리어 원망할 테인데 Уг нь бол ингэж гомдлох яастай. 믿는 자는요. Харин итгэдэг хүн 다르다라는 거예요. өөр. 하나님이 뭔가 내가 잘못한 게 계셔서 깨우치려고 그렇게 하신 거라. Надад ямар нэгэн буруу юм байгаа болохоор бурхан намайг эргүүлэх гэж л ийм зүйлийг зөвшөөрсөн юм 그래서 байна. 오늘 내가 나의 자신을 돌아봤다고. Тиймээс би өнөөдөр өөрийгөө ч бас эргэж харлаа. 그래서 하나님 앞에 이제 깨끗한 마음을 갖게 됐다고. Тэгээд одоо би бурханы өмнө илүү цэвэр сэтгэлтэй 걱정하지 боллоо. 마시라. Битгий санаа зовоо. 하나님이 다 치유해 주실 거라고. Бурхан бүгдийг нэдгээгээд ангаагаад өг. 이게 믿음이잖아요. Энэ итгэл 이게 үстэй. 다른 거라는 거예요. Үүгээрээ ялгаатай. 구원받은 그리스도인은 그 고통을 극복하고 Аврагдсан Христэд итгэгч хүн өөрт нь тохиолдсон зовлон даван 오히려 туулж 남에게 힘을 주고 харин ч эсэргээрээ тэр нөхцөл байдалд бусдыг 위로를 тайвшруулж 주는 겁니다. бусдыг аргаддаг. 이것이 바로 신앙의 힘인 거예요. Энэ итгэлийн хүч. 뭔가 불만을 얘기하고 Ямар нэгэн байдлаар гомдолтой байгаад 뭔가 억울함을 이야기하고 надад үнэхээр гомдолтой байна гэдэл 사람을 힘들게 하는 것이 아니라 хүмүүсийг харин ч зовоодог биш. 사람에게 힘을 주는 일을 하는 거라는 Хүмүүст илүү хүч болдог баг. 시편 29편입니다. Дуулал 29. (29편) 11절입니다. 29-ийн 11 байна. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Эзэн хүмүүстэй хүчийг хайрлна. Эзэн ард түмнээ амар амгалангаар юрна.
하나님께서 자기 백성에게 힘을 주신다고 말씀하시잖아요. Эзэн бурхан хүмүүстэй хүчийг хайрлана гэж. 하나님은 우리에게 힘과 용기를 주시고 평안하게 살도록 지켜주신다라고 약속하고 있습니다. Тэгэхээр бурхан бидэнд хүч чадлыг, эр зоригийг өгдөг. Ингэснээр бид бүхэн амар амгалан амьдрахаар биднийг хамгаалдаг гэж байгаа юм. 우리가 이 말씀의 구절을 내 마음속에 새기고 살아간다라면 Бид нар энэ ишлэлийг ч болтгой сэтгэлдээ сийлээд амьдрал 어떤 상황 속에 처한다 할지라도 би ямар ч нөхцөл байдалд орсон 우리는 두려워하지 않을 거라는 거예요. бид айхгүй. 내가 어떤 억울한 일을 당한다 할지라도 Ямар ч гомдолтой үйл явдал миний амьдралд тохиолдсон 우리는 두렵지 않을 거예요. бид айхгүй. 내 입에서 나가는 말이 악한 말이 아니라 선한 말로 바꿔주실 거라는 거예요. Миний амнаас гарах үг хормоо үг байх биш харин сайн үг байх болно. 하나님은 어려움 속에서도 우리를 강하게 하시고 Бурхан тэр хэцүү байдалд дундаж биднийг хүчтэй байлгадаг. 평안하게 보호하시는 분이라는 사실입니다. Биднийг амар тайван байлгахын тулд хамгаалдаг байна. 우리는 이 약속의 말씀을 믿고 이걸 붙잡고 살아간다라면 Бид нар энэ амлалтын үгэнд итгэж энэ үгийг зураад амьдрнаа гэвэл 어떤 상황 속에서도 당당할 수 있고 ямар ч нөхцөл байдалд бид нар зоригтой байж чадна. 어떤 상황 속에서도 담대할 수 있다라는 겁니다. Ямар ч нөхцөл байдалд бид бүхэн итгэл дүүрэн байж чадна. 그래서 구원받은 사람이 죄를 멀리하고 Тиймээс аврагдсан хүн гимээс холдож 주님을 가까이 하는 사람은요. эзэнтэй ойр байдаг хүн 시간이 지날수록 점점 더 강한 힘을 갖게 되는 거예요. цаг хугацаа өнгөрхийн хэрээр аажим маажмаар илүү хүчрхэгждэг. 욥기 17장입니다. Йов 17. 17장 9절입니다. 17-гийн 9 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Гэсэн ч зүвт нэгэн замаа хөөн явж гар цэвэр нэгэн улам хүчрхэг болон өсөх ажээ. 의인은 그랬습니다. Зүвт нэгэн гэж. 하나님 앞에서 옳고 바른 삶을 사는 사람은 Бурхны өмнө зөв амьдралаар амьдрдаг хүн 어떤 상황 속에서도 흔들리지 않고 바른 길을 계속 걷는다라는 겁니다. ямар ч нөхцөл байдалд орсон үл ганхаж тэр замаа хөөн явдаг. 사무엘하 3장 1절에 보면 2-р Самуэль 3-ын 1 дээрээс харах юм бол 사울의 집과 다윗의 집에 전쟁이 오랫동안 이어졌습니다. Саулын гэр болон Давидын гэрийн хооронд удаан хугацааны дайнтай байсан гэж байгаа. 그런데 사울의 집은 점점 약해지고 Загтал Саулын гэр улам доройтов, 다윗의 집은요. Давидын гэр 점점 강성해져 가는 거예요. улам илүү хүчрхэгжив гэж байгаа. 그 이유가 뭡니까? Тэрний шалтгаан юу 그 вэ? 차이가 뭘까요? Түүний ялгаа юу вэ? 사무엘하 2-р Самуэль 5장을 보시겠습니다. 5-аас харъя. 5장 10절입니다. 5-ын 10. 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Дугдумдын бурхан эзэн түүнтэй хамт байсан учраас Давид улам хүчрхэгдсэн билээ. 다윗의 집이 왜 점점 강성해져 갔습니까? Давидын гэр яагаад улам хүчрхэгдсэн бэ? 하나님이 함께 계시니 그랬습니다. 하나님. Бурхан эзэн түүнтэй хамт байсан учраас 하나님이 다윗의 집에 함께 계셨기 때문에 Бурхан Давидын гэртээ үргэлж хамт байсан учраас 다윗은 점점 강성해져 갔고 Давид улам ихээр хүчрхэгжиж явсан. 사울의 집은 Харин Саулын гэр 왜 약해졌습니까? яагаад улам доройтсон бэ? 하나님과 멀어졌기 때문에 Бурханаас холдсон учраас. 하나님이 떠나셨기 때문인 거예요. Бурхан тэднээс холдсон учраас ахна. 내가 하나님을 가까이 하고 살아야 되는데 Би Бурхантай ойр амьдрах хэвээр. 하나님과 멀리 사는 거예요. Гэтэл Бурханаас хол хөндий амьдрсан байна. 말씀과 가까이 살아야 되는데 Өгтөө ойр амьдрах хэвээр. 하나님의 말씀을 멀리 한 거예요. Гэтэл Бурханы үгнээс хол хөндий 내가 амьдрсан. 하나님의 말씀의 기준에 맞춰 살아야 되는데 Би Бурханы үгийн хэмжүүрээр аливаа зүйлсийг дүгнэж амьдрах хэвээр. 자기 기준에 맞춰서 살아갔던 거예요. Гэтэл өөрийн үзэл бодол, өөрийн хэмжүүрээр амьдрсан байна. 그러니까 약해지는 거예요. Тиймээс доройтож байгаа. 하나님의 기준에 맞춰서 살아갔던 다윗은 점점 강성해지고 Бурханы хэмжүүрт тулгуурлаж амьдрсан Давид үргэлжлүүлэн хүчрхэгдсэн. 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 사는 다윗에게는 점점 강해지고 Бурханы үгэнд дуулууртай амьдрсан Давид улам л хүчрхэгдсэн. 사울은 점점 약해졌던 겁니다. Харин Саул улам л доройтсон. 왜? Ягаад? 하나님의 말씀에 불순종했기 때문에. Бурханы үгэнд дуулуургүй байсан учраас. 그래서 삼손이 하나님을 가까이 할 때는요. За Самсон ч бас бурханд ойр байх үедээ 나귀 턱뼈로 블레셋 용사 1000명을 죽였습니다. Илжигний эрүүний ясаар мянган филистийг ялсан. 그런데 드릴라를 가까이 하면서 Харин Делилатай ойртсноор 어떻게 됐습니까? яасан бэ? 블레셋 사람 한 사람도 감당할 수 없도록 힘을 잃어버렸습니다. Филистийн нэг ч хүнийг дийлэх чадалгүй болсон. 한 사람도 감당하지 못. Нэг хүнийг ч дийлэх чадалгүй болсон. 내가 취해야 할 것과 취하지 말아야 할 것이 있잖아요. За тэгэхээр миний
авж болох зүйл бас болохгүй зүйл гэж 우리는 асуув. 하나님의 말씀을 취해야 됩니다. Бид нар Бурхны үгийг авдаг байх хэрэгтэй. 세상 것을 취하려고 하니까 ертөнцийн зүйлийг авах гэж 힘이 약해지는 거예요. явбал хүч доройтно. 우리는 하나님의 말씀을 취하고 하나님의 말씀에 순종할 때 강성해지는 겁니다. Бид нар Бурхны үгийг авч Бурхны үгэнд дуулууртаа явах үед улам хүчрхэгждэг. 이스라엘 민족이 하나님을 가까이 할 때 특별한 힘을 가졌습니다. Израиль үндэстэн Бурханд ойр байх үедээ тэд онцгой хүчтэй болж ирсэн. 다윗과 솔로몬 왕 때에 Давид Соломоны үед 주변의 나라를 다 정복하고 эргэн тойрны улсуудаа бүгдийг нийцэлсэн. 금과 은이 국고에 쌓였습니다. Алт мөнгө бол зүгээр асар ихээр овоорж исэн. 그래서 가장 강성한 나라가 됐었습니다. Тиймээс хамгийн хүчрхэг улс болсон. 그런데 그들이 하나님 말씀에 불순종할 때 그 Харин тэд Бурхны үгэнд дуулуургүй байсан үедээ 나라는 망하고 포로로 붙잡혀서 바벨론으로 끌려갔습니다. тэр улс яасан бэ? Сүрсэн, за мөн олдсны хүмүүс болоод Бабилон руу одсон. 정말 우리가 크게만 봐도 엄청난 교훈을 받을 수 있잖아요. Үнэхээр бид нар томоор нь ч ингээд харахад асар том сургамжийг авч болно. 평범해 보여도 하나님과 가까이 하는 사람은 평생의 능력이 더해진다라는 겁니다. Тэгэхээр эгэл жирийн өдрүүддээ Бурханд ойр байдаг хүн насан туршдаа Бурхны ёроолыг авч чадна. 신명기 33장 25절에 보면 Дэд хууль 33-ын 25-аас харах юм бол 내 문빗장은 철과 노시 될 것이니 찾아보겠습니다. хайж олъё. 신명기 33장 Дэд хууль 33 25절. 25. 33장 25절입니다. 33-ын 25 байна. 네, 함께 읽겠습니다. Хамт уншия. Хаалганы чинь түгжээ хүрэл төмөр болж амьдрах өдрийн чинь нуртад хүч чадал оршино. 구원받은 사람의 영적 힘을 약하게 만드는 것이 아니라 Тэгэхээр аврагдсан хүн энэ сүнслэг хүчээ доройтуулах биш. 말씀에 순종하고 살아갈 때 Харин үгэнд дуулууртай амьдрснаар 하나님이 능력을 더해 주신다라는 겁니다. Бурхан хүч чадлыг нэмнэ гэж байгаа. 그런데 구원받은 사람의 영적 힘을 잃어버리는 이유가 뭡니까? Харин аврагдсан хүн сүнслэг хүчээ алддаг шалтгаан юу вэ? 죄입니다. 죄. Гим. 작은 죄라도 계속 가까이 하다 보면 За жижигч гим болов түүнтэй үргэлж ойр байвал 어느새 자기도 모르게 영적으로 쇠약해져 있는 거예요. нэг мөчөд би өөрийн мэдлгүй сүнслэг байдлаар хүчгүүдсэн байж байна. 가는 비가 내립니다. 가는 비. 가느다라는 비. За одоо шиврээ бороо орж байна. 그거 별거 아닌 것 같은데 За шиврээ борооны үеэр тэр бол юу ч биш юм шиг болов. 계속 맞으면 어떻게 될까요? Шиврээ бороонд морсоор байвал яах вэ? 옷이 흠뻑 젖어버리는 거예요. Энэ хувцас шал нойтон болно үсттэй. 맞습니까? Зөв үү? 가는 비에 옷이 젖는 거예요. 가는 비. Шиврээ бороонд хувцас нь орно. 비가 막 내릴 때는 사람이 너무 비가 많이 와 하고 나가지 않습니다. За адар бороо орж яхад хүн бол өстой ширүүн бороо орж ийн гарахгүй. 근데 가는 비가 내리면요. Харин шиврээ бороо. 에이 저 정도 비는 아무것도 아니야. За ийм бороог одоо бороо 그리고 계속 걸어갑니다. алхаал явна. 자기도 모르게 어느새 옷에 젖어서 그 물이 내 몸 속까지 파고 들어오는 거예요. Гэтэл өөрийн мэдлгүй нэг мэтгэд миний хувцас норчихсон байж гин. Хувцсны цаанагаа би хүртэл нойтон болцсон байж. 죄가 그와 같다라는 거예요. Гим нүгэл яг түн шиг. 그래서 우리가 영적 힘을 잃어버리는 거예요. Тиймээс бид сүнслэг хүчээ алддаг. 그런데 주님을 가까이 하면 Харин эзэнтэй ойр байвал, 말씀을 가까이 하면 үгтэй ойр 그 байвал, 말씀에 순종하면 тэр үгэнд дуулууртай байвал 하나님이 우리에게 능력을 더해 주신다라고 말씀하고 있잖아요. Бурхан бидэнд хүч чадлыг нэмж өгнө гэж хэлж байгаа. 내 문빗장은 철과 노시 될 것이니 Хаалганы чинь түгжээ хүрэл 내 төмөр 사는 болж 날을 따라서 능력이 있으리로다. амьдрах өдрийн чинь нуртад хүч чадал оршно. 하나님은 분명히 약속하고 있습니다. Бурхан маш тодорхой амлаж байгаа. 그리고 바로의 병거의 말들은요. Тэгээ фараоны тэр тэрэгний морд 왕이 준비한 특별한 음식을 먹었습니다. за хааны бэлдсэн онцгой хоолыг иддэг 그래서 байсан. 더욱 힘을 얻었던 거예요. Тийм болохоор илүү хүчтэй байсан. 그것처럼 Түүн шиг 그리스도인은 하나님이 주시는 하늘의 양식을 먹고 힘을 얻는 겁니다. Христэд итгэгч хүн Бурханы өгдөг сүнслэг хүнсийг идэж хүчрхэгждэг. 구원받지 않은 사람들은요. Аврагдаагүй хүн 불의의 떡과 즐겁게 하기 위해서 강포의 술을 마십니다. за ёс бусын хоолыг идэж 불의의 떡. ёс бусын талхыг идэж 그리고 강포의 술. за тэгээд 한번 찾아봅시다. 잠언. за сургаалт төгс. 잠언 4장입니다. Сургаалт төгс 4 байна. 4장 7절 17절. 4-ийн 17. 잠언 4장 17절 함께 읽겠습니다. 4-ийн 17 хамт уншия. Гин буруугийн талхыг тэд идэж хүчирхийллийн дарснаас тэд уудаг. 네, 구원받지 않은 사람들이 먹는 거잖아요. За аврагдаагүй хүмүүсийн идэж уудаг зүйл. 불의의 떡을 먹어요. Гин буруугийн талхыг 강포의 술을 마시는 겁니다. хүчирхийллийн дарснаас 그러나 그리스도인은 харин Христэд итгэгч хүн 주님의 떡을 먹는 거예요. эзний талхыг иддэг 네, байна. 말씀을 먹는 겁니다.
үгийг иддэг байна. 그리고 성령을 마시는 거예요. Тэгээ ариун сүнсийг уудаг байна. 그래서 성령 충만을 받고 그 힘으로 세상을 이기는 삶을 살아가는 겁니다. Ингээд ариун сүнсээр дүүрснээр тэр хүчээр ертөнцийг ялж амьдардаг. 예레미야가 이스라엘 백성들 앞에 하나님 말씀을 전하다가 Иремья Израилийн ард түмний урд Бурхны үгийг дамжуулж байгаа. 너무 힘들어서 낙담될 때가 있었습니다. За үнэхээр хүн хэцүү байсан учраас бүр шантардаг. 그때 하나님께서 예레미야가 뭐라고 말씀하십니까? Тэр үед Бурхан Иремьяд юу гэж хэлдэг бол? 네가 보행자하고 달려도 피곤하거든. За чи явгантаа алхаад ядарж байгаа бол 어찌 능히 말과 경주할 수 있겠느냐 이렇게 책망하시잖아요. чи яаж морьтонтой уралдах вэ гэж зэмэлдэг. 예레미야 그 말을 듣고 Иремья тэр үгийг сонсоод 정신이 번쩍 들었던 거예요. ухаан орсон. 예? 그래서 그가 어떻게 살아갑니까? Тиймээс тэр яаж амьдарсан бэ? 하나님 말씀 증거하는 일을 끝까지 선포하잖아요. Бурхны үгийг тунхаглах ажлаа эцсийн хүртэл хийдэг. 죽을 때까지 멈추지 않고 그 일을 선포하잖아요. Хүн өгтлээ зогсолтгүйгээр тэр ажлыг л хийсэн. 예? 작은 일에도 우리가 지친다라면 Тэгэхээр жижигхэн багахан зүйлд би туйлдаж 큰 ядарч 시련이나 어려움이 왔을 때 их хүнд зовлон одоо хэцүү сорилт ирэх үед 그걸 너희가 견뎌낼 수 있겠느냐 그 얘기. тэрийг чи тэсэж чадах юм уу гэж байгаа. 우리는 평안한 길만 걸으려고 하면 안 된다라는 겁니다. Бид нар зөвхөн л нэг амар жимэр амьдралаар амьдрахыг хүсээд байж болохгүй. 어려움 속에서 더 말씀을 붙잡고 그 말씀으로 우뚝 서는 훈련을 받아야 되는 겁니다. Хэцүү байдал дунд байхдаа ч үгийг зуурдаг. Үгийг зуурснаар тэр нөхцөл байдалд тэсвэрлэж сурах хэрэгтэй. 예? 우리는 더 큰 수고도 감당할 수 있어야 되는 거예요. бид нар илүү хүнд зүтгэлийг хүртэл гаргадаг болох хэрэгтэй. 그래서 주님의 일에 뒤로 자꾸 물러나지 말라는 거예요. Тиймээс 물러나지 эзний 아жилд би хойш суугаад байж болох. 두려워하지 말라는 거예요. Айгаад байж болох. 아, 저걸 우리가 어떻게 해? Энийг бид нар яаж 저거 너무 хийх? 힘든데. Энэ бол их 아, хэцүү 저 юм. 사람 어떻게 전도해? Тэр хүнд яа сайн мэдээ тараад дээ. 저 사람 너무 강한데. Тэр хүн бол үнэхээр 저 хүчтэй. 사람 내가 10번 전도해도 안 넘어와. Тэр хүнд би 10 удаа сайн мэдээ тараасан 저 ч 사람은 구원 못 받아. ирэхгүй. Тэр хүн аврагдахгүй. 우리는 포기하면 안 된다. Бид ингэж шантарч болохгүй. 10년 뒤에, 18년 뒤에, 20년 뒤에 구원받는 사람들이 있습니다. 10 жилийн дараа, 18 жилийн дараа, 20 жилийн дараа ч аврагддаг хүн бий. 우리 스스로가 판단하고 우리 스스로가 포기하면 안 된다라는 거예요. Бид өөрсдөө дүгнээд, өөрсдөө төрүүлээд шантарчаад байж болохгүй. 사람을 바꾸는 건 내가 바꾸는 것이 아닙니다. Хүнийг өөрчлөх нь миний чадах зүйл биш. 전도하는 것은 내가 하는 것이 아닙니다. Сайн мэдээ тараах гэдэг чинь миний хийж чаддаг зүйл биш. 전쟁터에서 나가서 싸울 때 Дайны талбар дээр гараад тулалдахад 말이 싸우는 게 아니잖아요. тэр морь тулалдаад байгаа юм биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз дээ. 누가 싸워요? Хэн тулалдаж байгаа? 말 위에. Тэр морин дээрх 말을 타고 있는 사람이 싸워요. тэр морийг унаж яваа хүн тулалдана. 우리는 주님의 말이에요. Бид бол эзний морь 누가 싸워요? хэн тулалдах вэ? 주님이 싸우는 거예요. Эзэн тулалддаг юм. 우리는 주님의 명령에 순종하고 달리면 되는 것이고 Бид эзний тушаал дуулууртай байж тавихад 멈추라면 л бол. 멈추면 되는 것이고 Зогс гэхэд нь зогсоход л бол. 좌로 가라면 좌로 가면 되는 것이고 Зүүн тийш ирэх гэвэл ирэхэд л 우로 бол. 가라면 우로 가면 되는 거예요. Баруун тийш гэхэд нь тийшээ ирэхэд л бол. 믿음으로 순종하면 Итгэлээр дуулууртай байвал 그 모든 싸움은 주님이 해주시는 거예요. тэр бүх тэмцэл тулааныг нь эзэн хийж өгдөг. 전도도 그와 같은 거예요. Сайн мэдээч бас яг тийм. 전도도 그와 같은 거예요. Сайн мэдээч бас түүнтэй адилхан. 말이 포기하면 안 되는 거예요. Морин шантраад байж болохгүй. 말은 주님을 등에 업고 달리면 되는 겁니다. Морь бол эзний нуруунд дээрээ суулгах чадал давхиж явтал болно. 예레미야 15장 16절 보시겠습니다. Иремья 15-ын 16 харъя. 15장 16절 15-ын 함께 16 읽겠습니다. хамт уншия. Үгстэй нь олдоход би тэднийг эдсэн билээ. Таны үгс надад баяр хөөр болон зүрх сэтгэлийн минь таашаал болсон. Учир нь дүгдүмдийн бурхан эзэн таны нэрээр би дуудагдсан билээ. 예레미야가 말과 경주를 해서요. 요단을 넘어서 그 있는 모든 도시까지 하나님의 말씀을 선포했습니다. За Иремья Йордан гол хүртэл мөн түүнээс цаашаа бүх хотуудаар явж бурхны үгийг тунхагласан. 그 비결과 그 힘이 어디서 왔냐는 거예요. За тэр хүч хаанаас ирв? 여기 기록하고 있잖아요. Энд гарч байгаа. 내가 주의 말씀을 얻어 먹었사오니 Үгстэй нь олдоход би тэднийг эдсэн билээ. 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음에 즐거움 같다. Таны үгс надад баяр хөөр болон зүрх сэтгэлийн минь таашаал болсон. 주의 말씀으로 힘을 얻은 거예요. Бурхны үгнээс хүчийг авч исэн. 주의 말씀으로 새로운 용기를 얻고 Эзний үгнээс эр зоригийг олж ав. 낙심됐던 마음에 기쁨을 얻고 Цөхөрсөн сэтгэлдээ баяр хөөргийг олж. 그 어떤 환난과 핍박 속에서도 즐거움으로 하나님의 말씀을 선포할 수 있었다라는 거예요. За тэр хүн хэцүү зовлон бэрхшээл дундч бурхны үгийг баяртайгаар тунхаглаж чадсан байна. 그러면 하나님이 우리에게 성경을 왜 주셨습니까?
За тэгвэл бурхан бидэнд Библийг яагаад өгсөн бэ? 그리스도인들이 말처럼 힘있게 살게 하시려고요. Христэд итгэгч бид бүхэн тэр адуу морьтой адилхан бас хүчтэй амьдр гэж. 시편 104편입니다. Дуулал 104 104편. 104 14절로 15절입니다. 14 15 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Тэрээр мал сүрэгт зориулан өвсийг хүний хэрэгцээнд зориулан ургамал ногоог ургуулдаг нь газар шорооноос хүнсийг гаргуулахын тулд агаад хүний зүрхийг баясгах дарсыг, нүрийг өнгөлөх тосыг, хүний зүрхийг тэнхрүүлэх хоолыг гаргуулахын тулд билээ. 사람의 마음을 기쁘게 하는 포도주와 Хүний зүрхийг баясгах дарсыг, 사람의 얼굴을 윤택하게 하는 기름과 нүрийг өнгөлөх тосыг, 사람의 마음을 힘있게 하는 양식을 주셨도다 그러잖아요. хүний зүрхийг тэнхрүүлэх хоолыг гаргуулахын тулд. 그리스도인들을 말처럼 살게 하시려고 Христэд итгэгч хүмүүсийг тэр хүлэг морь шиг амьдруулах гэж 하나님께서 성령 충만케 해주신다라는 거예요. Бурхан ариун сүнсээр дүүргдэг. 말씀을 통해서 Үгээр 우리에게 성령 충만케 해주시는 겁니다. биднийг ариун сүнсээр дүүргдэг. 그래서 주님을 앙망하는 사람, Тиймээс эзэнт найдагчид, 하나님 앞에 기도하는 삶을 사는 사람 Бурханы өмнө залбирдаг хүн 항상 새 힘을 얻는 겁니다. үргэлж хүчээ сэлбдэг байна. 그래서 이사야 40장 31절에 Тиймээс Исая 40 31 дээр 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 харин эзэнт найдагчид хүчээ сэлбэнэ. 독수리에 날개치며 올라감 같을 것이요 Тэд жигүүр дээрээ илэн халих бүргэд мэт. 다른 박질하여도 곰빛이 아니하겠고 그랬잖아요. Тэд гүлээч эс цоцдог гэж байгаа. 독수리가 날개치고 올라가는 것처럼 Бүргэд тэр жигүүр дээрээ илэн халин нисдэг шиг. 그 날개가 연약한 것 같은데 그 안에 새 힘이 있는 것처럼 Тэр далавч нь ямар ч нэг хүчгүй дорой юм шиг харагддаг ч тэр хүч 그래서 저 байдаг шиг. 공중 높이 솟구쳐 올라가는 것처럼 Тийм болохоор тэр өндөр тэнгэрт дүүлэн нисдэг шиг. 우리도 신앙의 날개 거기에 하나님께서 새 힘을 더해 주신다라는 거예요. Бидэнд ч бас бурхан миний итгэлийн далавчнд хүчийг сэлбдэг байна. 이것이 사실이잖아요. За энэ бол үнэн. 근데 죄를 버리지 않고 Харин гмиг хаялгүй. 여호와를 앙망하지 않고 Эзэнт найдалгүй. 그냥 자기 생각대로 자기 뜻대로 살아가면 Зүгээр л өөрийн бодол, өөрийн хүслээр амьдрал 결국 영적인 힘이 약해지고 сүнслэг хүч доройтож 피곤해서 좋은 날개를 가지고 있어도 꺾여서 그 공중에서 떨어지는 겁니다. ядарч цуцаад хичнээн сайхан жигүүртэй байсан ч тэр жигүүрээр дүүлэн нисэж чадалгүй харин ч доошоо унана. 아무리 큰 날개를 가지고 있으면 뭐 하겠습니까? Хичнээн том далавчтай байсан ч ямар хэрэг бах вэ? 그 날개에 힘이 없으면 날지 못합니다. Тэр далавч, тэр жигүүр нь хүчгүй бол нисэж чадахгүй. 그 독수리가 자기 날개의 힘으로 날아갑니까? Бүргэд өөрийнхөө тэр жигүүрийн хүчээр нисдэг юм болов. 저 높이 날아오는 힘이 어디서 오는 걸까요? Тэр өндөрт дүүлэн нисэх хүч нь хаанаас гардаг 뭘 юм? 타고 날아오릅니까? Юуг хөлөглөн нисдэг бол? 뭘 타고 날아올까요? Юуг ашиглан нисдэг бол? 네? Барам, 바람. салхи. 성령을 타고 날아오는 거예요. Ариун сүнсийг ашиглан. 우리의 신앙의 날개는 Бидний итгэлийн жигүүр 성령의 바람을 타고 날아오는 거예요. ариун сүнсний салхийг хөлөглөн нисэх ёстой байна. 그래서 말씀으로 성령 충만함을 받는 삶을 살아가야 되는 거예요. Тиймээс үгээр бид ариун сүнсээр дүүрч амьдрах ёстой. 성령 충만함을 받으려면 그 성령 충만함은 말씀에 있는 거예요. Ариун сүнсээр би дүүрья гэвэл үгээр дамжуулан л дүүрнэ. 자기 감정에 있는 게 아니고요. Өөрийн маань сэтгэл хөдлөлд 자기 байхгүй. 지식에 있는 것이 아니고 자기 생각에 있는 것이 아니고 Миний мэдлэгт байхгүй, миний бодолд байхгүй. 자기를 의지하지 말고 Өөртөө найдах биш. 자기를 부인하고 내려놓고 Харин өөрийгөө үгүйсгэж, 오직 өөрийгөө 말씀을 의지할 때 зөвхөн үгэнд л найдах үе. 성령 충만함을 얻을 수 있는 거예요. Найдах үед ариун сүнсээр дүүрдэг. 그래서 신앙의 날개를 펼쳐 그 바람을 타고 우리는 솟구쳐 오를 수 있는 겁니다. Тиймээс итгэлийн жигүүрээ дэлгэн тэр салхийг ашиглан бид нар тэнгэрт дүүлэн нисэж чадна. 그리고 욥기 39장 19절에 Тэгээ Йов 39:19 дээр 말에 그 목에 흩날리는 갈기를 내가 입혔느냐 그러잖아요. дэлүүгэн чи ургуулдаг уу гэж байгаа. 바로 좋은 말은요. 갈기가 아주 멋집니다. Сайн морь гэх юм бол тэр дэл нь их гайхалтай. 아주 늠름하고 당당해 보이잖아요. Их сүрлэг сүр жавхаатай 그 харагдана. 갈기가 있어야 멋있어 보이잖아요. За тэр адууны дэл байж ич гайхалтай харагдана. 여러분들 아시죠? 아지랑 말은 갈기를 잘라요, 안 잘라요? За та бүхэн бас мэдэх байх тийм ээ. Азрагны дэлийг застдаг уу? Тайрдаг уу? Үгүй юу? 안 자르죠? Тайрдаг уу тийм ээ?
그래서 아지랑 말은 탁 보이잖아요. Тиймээс азраг гэвэл шууд харагддаг. 그죠? Тийм биз дээ. 그래서 아지랑 말은 멋있게 생겼어. Тиймээс азраг бол үнэхээр сүртэй харагддаг. 갈기가 쫙 내려와 가지고요. Одоо дийл нь их горт. 그죠? Тийм ээ. 멋있어요, 안 멋있어요? Гайхалтай харагддаг үгүй юу? 그런데 Гэтэл 비리비리한 말들 있잖아. 저기 순 놈들 갈기 다 잘라 가지고 저 한쪽으로 다 내쫓아놨잖아. за дийлийг нь одоо бүр ингээд тайрчихсан одоо богинохон болгочихсан тийм морд бас байгаа. 아지랑 말은 선택됐어. Азраг бол сонгогдсон. 그죠? Тийм ээ. 근데 그 외에 다른 말들은요. Харин бусад морд 갈기를 다 잘라버려. бүгднгийнх нь дийлийг ингээд тайраад 저 зарчдаг. 힘을 잃고 저 한쪽 구석에 이렇게 저들끼리 모여 다니잖아. За тийм морнууд бол тэгэл өөр хоорондоо нийлээл тэр холоор явж идэг. 우리는요. Бид 정말 갈기를 달 말이 돼야 돼. 갈기를 단 말. за бид нэр дэлтэй морь байх хэрэгтэй байна. 그 갈기를 달았다는 건 뭐예요? Дэлтэй байна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 당당하다라는 거예요. 당당. Хатуу чирэг байна гэсэн. 어떤 상황 속에서도 당당해야 된다. Ямар ч нөхцөл байдалд би батуух байна гэсэн. 죽음 앞에서도 당당해야 되는 거예요. Үхлийн өмнө ч гэсэндээ би батуух байхыг гэлж байгаа. 구원받은 그리스도인은 죽음을 꾸짖을 수 있는 사람이 돼야 된다. Аврагдсан хүн бол үхлийг зэмэлдэг хүн байх хэрэгтэй. 뭐라고요? Юу гэнэ үү? 죽음을 꾸짖을 수 있는 사람. Үхлийг зэмэлж чаддаг хүн. 성경에 나와 있잖아. Библиэлд гарч байгаа. 고린도전서 2 дугаар Коринт 15장. 15 Чонсо 15 고린도전서 1 дугаар Коринт 15 15장 55절로 57절입니다. 55-аас 57 15장 55절로 57절 함께 읽겠습니다. 1 дугаар Коринт 15-ын 55-аас 57 хамт уншия. Үхлээ ялалт чинь хаана байна вэ? Үхлээ хатхуур чинь хаана байна вэ? Үхлийн хатхуур нь нүгэл, нүглийн хүч нь хууль юм. Харин эзэн Есүс Христээр маань бидэнд ялалт өгдөг, бурханд талархал нь байх болтугай. 그리스도인은 주님으로 말미암아 세상에 꿀릴 것이 없는 사람들인 거예요. За Христэд итгэгч хүн бол эзний улмаас энэ ертөнцийн дээр өөрийгөө өнгөлөн даллах юм байхгүй. 언제나 누구 앞에서도 당당할 수 있는 사람인 거예요. Хизээч бай хэний ч өмнө зоригтой байж чадах хүн. 우리가 부자 앞에 서면 부끄럽습니까? Бид нар баян хүний өмнө зогслоо ичдэг үү? 아니잖아요. Үгүй. 만약에 부끄럽다면 회개해야 됩니다. Магадгүй би ичж байгаа бол гэмших ёстой. 오히려 그들을 보면 우리는 불쌍한 마음이 들어야 되는 거예요. Харин ч тийм хүмүүсийг харвал бидэнд өрөвдөх сэтгэл төрөх ёстой. 부자는 그 재물의 견고한 성 때문에 구원받지 못하잖아요. Баян хүн тэр эд баялаг түүнийг бат цайз гэж бодож байгаа учраас аврагддаг. 그 재물 때문에 지옥 가잖아요. Эд баялагаасаа болж там руу явж байгаа. 그러니 우리는 그들을 불쌍히 여겨야 되는 거지. Тиймээс бид тэднийг өрөвдөж харах ёстой болох. 그들은 우리 앞에 부러운 대상이 아니라는 거예요. Тэд бидний өмнө бидний атаархах объект байж болохгүй. 그 사람들이 우리에게 존경의 대상이 아니라는 거예요. Тэр хүмүүс бидний хүндлэх ёстой хүн байж иж болох. 우리의 존경의 대상은요. Бидний хүндлэх нэгэн. 정말 하나님 앞에 그리스도인답게 살아가는 사람. Үнэхээр бурхны өмнө Христэд итгэгч хүн шиг амьдарч байгаа хүн. 그 사람이 우리의 존경의 대상이 돼야 되는 거예요. Тийм хүн бидний хүндлэх объект байх ёстой. 우리는 세상 사람들이 우리의 존경의 대상이 아닙니다. Энэ ертөнцийн хүмүүс бидний хүндлэх объект биш ээ. 예? 많이 공부한 사람 앞이라고 우리가 이제는 부끄럽습니까? Эрдэм мэдлэгтэй хүний өмнө зогслоо гэд би ичхүү. 그 지식 때문에 교만해져서 구원받지 못하는 거예요. Тэр мэдлэгээсээ болж бардамнаж тэр хүмүүс аврагддаг. 그 구원받지 못하는 그 지식 가지고 있으면 뭐 할 거냐? Аврагдаагүй тийм мэдлэгтэй байлаа гэд ямар 그 нэмэр. 사람은 불쌍한 영혼인 거예요. Тэр хүн бол өрөвдөлтөөл сүнстэй байна. 우리는 도리어 그런 사람들 앞에 당당해야 되는 겁니다. Бид нар харин ч тийм хүмүүсийн өмнө зоригтой байх хэрэгтэй. 고린도후서 2 дугаар Коринт 6장입니다. 6 6장 9절입니다. 6-гийн 9 함께 읽겠습니다. хамт уншия. Эс мэдэгдсэн юм шиг боловч ихэд танигдсан үхэгсэж боловч харагтун бид амьд цэрлүүлэгдсэн юм шиг боловч алуулаагүй. 우리는 이 말씀을 꼭 기억하셔야 됩니다. Бид нар энэ үгийг заавал сандаг байх хэрэгтэй. 왜 제가 이 말씀을 준비했냐면 Яагаад би энэ үгийг бэлдсэн бэ гэвэл 다다음 주면 차간 사람입니다. за дараагийн дараа 7 хоног цагаан сар байгаа. 우리는 이제 많은 사람들을 만날 겁니다. Бид нар олон хүмүүстэй уулзна. 우리는 기죽을 게 아무것도 없는 거예요. Бидэнд ерөөсөө одоо холчигаад авах юу ч байх. 누가 뭐라고 해도 Хэн ч юу ч гэж ийсэн. 우리는 당당해야 된다는 거예요. 당당해야 돼. Бид зоригтой нүүр бардан байх хэрэгтэй. 여기 분명히 말씀하잖아요. Энд хэлж байгаа. 무명한 자 같으나 유명한 자라는 거예요. Эс мэдэгдсэн юм шиг боловч ихэд танигдсан. 우리는 최고의 지식,
최고의 지혜, 하나님의 말씀을 품은 사람들인 거예요. Бид нар хамгийн чухал мэдлэг, хамгийн чухал мэрэгүү ухаан болох Бурхны үгийг 이 авчихсан. 세상 대학을 졸업했어도, Энэ дэлхийн их сургуулийг төгссөн ч, 대학 박사라고 해도, их сургуулийн доктор байсан ч, 공부를 아주 잘하는 사람이라 할지라도 хичнээн толгойтой эрдэм мэдлэгтэй хүн байсан ч, 구원받지 못하면요, аврагдаагүй бол 그 사람은 결국 둘째 사망 지옥인 거예요. тэр хүн бол тэгэл эцэст нь хоёр дахь үхэл болох там. 그 사람은 유명한 것 같아도 유명한 게 아닙니다. Тэр хүн мэдгдсэн юм шиг боловч мэдгдсэн 세상에선 биш байна. 잠깐이에요, 잠깐. ертөнцийн бол хэсэг хугацааных. 우리는요, 아무것도 가진 게 없어. Бид нар өөртөө байх зүйлгүй байсан 모든 ч 것을 가진 자인 거예요. бид нар бүх зүйлийг эзэмшсэн хүмүүс. 이 세상엔 내가 좀 가난할지 모르겠지만 Энэ дэлхий дээр би нэг жоохон ядуу зүдүү байсан ч 내 영혼은 절대 가난하지 않습니다. миний сүнс бол огтхон ч ядуу биш. 베드로전서 1장 3절에 1-р Петр 1-ийн 3 дээр 하나님이 뭐라고 말씀하셨습니까? Бурхан юу гэсэн бэ? 예수님의 죽고 부활하심으로 우리는 산 소망을 가진 사람들이에요. Есүс үхээд дахин амьлснаар бид нар амьд найдвартай болсон хүмүүс. 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 않는 기업을 약속받은 사람들이에요. Мөхшгүй бузартаагүй алга болохгүй өвийг бид нар авсан хүмүүс. 우리가 부러울 게 뭐 있습니까? Бидэнд өөр атаархах зүйл юу байна? 맞습니까? Зөв үү? 맞습니까? Зөв үү? 맞잖아요. Зөв биз дээ? 부러울 게 전혀 없는 거예요. Бидэнд атаархах зүйл юу ч байхгүй. 그거 잠시 잠깐이면 다 없어질 것들이에요. За тэр бүх зүйлс хэсэгхэн хугацааны дараа бүгд л устдаж алга болох 이 зүйл. 땅에 가지고 있는 거 Энэ дэлхий дээр байгаа бүх 잠시 잠깐이면 다 없어질 거예요. хэсэг хугацааны дараа алга болох зүйлс. 그러나 주님 오시면요, Харин эзэн ирвэл 새로운 세상이 열려요. шинэ ертөнц нээгдэнэ. 그 세상 것은요, Тэр ертөнцийн зүйлс 영원히 썩지 않고 더럽지 않고 새하지 않는 거예요. мөнхөд алга болохгүй, бузардахгүй, мөхөхгүй зүйлс ах. 그 가운데서 그리스도와 함께 나는 왕노로 타고 살 사람. 가난한 자 같으나 많은 사람을 부욕해 하고 그랬습니다. Ядуу хоосон юм шиг боловч олон хүнийг баян болгогчд. 우리는 도리어 다른 사람들을 부욕해 하는 사람들인 거예요. Бид нар ч харин эсэргээрээ бусад хүмүүсийг баяжуулдаг хүмүүс. 전도해서 Сайн мэдээ тарааж 영원한 기업을 가질 수 있게 할 수 있는 사람들인 거예요. тэр хүмүүсийг мөнхийн өвтөө болгодог хүмүүс. 영원한 기업을 다른 사람에게 전해줄 수 있는 사람들인 거예요. Мөнхийн өвийг бид нар бусдад өгдөг хүмүүс байна. 그래서 아무것도 없는 자 같지만 Тиймээс би юучгүй юм шиг боловч 모든 것을 가진 자라고 분명히 말씀하고 있잖아요. бүгдийг эзэмшигчд гэж хэлж байгаа. 그래서 그리스도인들은요, Тиймээс Христэд итгэгч хүмүүс бол 말이 전쟁터로 담대하게 늠름하게 달려가는 것처럼 хүлэгмөр дайны талбар руу ирлэхийг зоригтойгоор урагшаа давшилдаг шиг 우리는 말처럼 늠름하게 달려가야 되는 거예요. бид хүлэгмөр шиг зоригтой давших хэрэгтэй. 고린도전서 16장 13절 말씀처럼 1-р Коринт 16-гийн 13 дээр гарч байгаа үг шиг 깨어 믿음에 굳게 서서 남자답게 강건하여라. сэрэмжтэй бай, итгэлтэй бат зогс, эрэмгий, хүчтэй бай. 믿음에 굳게 설 때 итгэлтэй бат зогсоход 우리는 강건해질 수 있는 겁니다. би хүчтэй байж чадна. 그래서 이 믿음은 어떻게 해야 내 안에서 강건해질 수 있느냐? Тиймээс энэ итгэл миний дотор яаж иж хүчтэй болох вэ? 바로 말씀을 가까이 할 때, Үгтэй ойр байж байж. 그리고 말씀을 순종해 갈 때 Үгэнд дуулууртай хандаж байж. 믿음은 더 커지는 겁니다. Итгэл илүү томордог. 그리고 욥기 39장 10절에 보면 Тэгээ Йов 39-ийн 10 дээрээс харах юм бол 말은 메뚜기처럼 뛰겠느냐 그러잖아요. за хүлэгмөр бол 욥기 39장 10절 39-ийн 10 дээр 말은 메뚜기처럼 뛰겠느냐? 10절. Тэр араас чин дагаад хөндөй газрыг хагалах уу? 좋은 말일수록 잘 달리잖아요. 20 дээр түүнийг чи царцаа адил хараалгадаг уу гэж байгаа. 빠른 말일수록 장군들의 최고의 무기가 되는 거잖아요. За хурдтай морь байх тусмал тэр жанждын баатруудын хамгийн сайн зэвсэг болдог. 그래서 몽골에도 예전부터요 이런 이야기 있잖아요. Тиймээс Монголд бас дээр үеэс ахуулан тийм яриа байгаа. 하늘을 나누는 말, 하늘을 나는 말. Тэнгэрээр нисдэг морь, 빠른 말을 그렇게 이제 얘기하잖아요. хурдан хүлгийг тэгж хэлдэг гэсэн. 바람을 가르는 말, За салхийг одоо хөлгөлдөг морь, 바람을 가르는 말. салхийг хөлгөлдөг морь. 바람보다 빠르다는 거잖아요. Салхинаас илүү хурдан гэж байгаа. 그죠? Тийм ээ. 그런 말이 있어요, 없어요? Тийм морь байгаа юу, байхгүй юу? 사실 없지. За үнэндээ байхгүй шүү дээ. 말이 그런 거지. Зүгээр л тийм яриа. 화살처럼 빠른 말, Сумнаас ч хурдан морь. 화살처럼 빠른 말. Сумнаас ч хурдан морь. 정말 우리 그리스도인이 그렇게 민첩해야 된다는 겁니다. Тэгэхээр Христэд итгэгч хүн үнэхээр тийм одоо мэдрэмтгий байх хэрэгтэй. 참 교회에서 어떨 때 보면 답답할 때 있어요. За чуулган дээр ингээ байж хад заримдаа
их сэтгэл давчдах үе байдаг. 저거 그냥 내가 한 번만 이렇게 쓱 빨리 움직이면 모든 것이 뭐예요? 다 평안해질 건데. Одоо тэр нэг жоохон зүйлийг нэг жоохон л хөдлөгчөд л ингээл бүх зүйл гоё жинтан болох гээд байна. 야, 정말 게으른 사람이 있어. Гэтэл үнэхээр залхуу хүн бий. 보고도 그냥 뭐 나중에요. 말아가시. Харж байгаа мөртлөө за дараа болъё. 자기 일을 절대 말아가시로 하지 마요. Өөрийнхөө ажлыг бид нар хизээч маргааш руу оруулж болохгүй. 이 빨리 달리는 말이 주인이 추 했어요. За энэ хурдан морь эзэн нь чуу гэлээ. 말아가시. 그런 말 있을까요? Тийм морь бах уу? 전쟁터에 나갔어요. Дайны талбар дээр 추 했어요. чуу гэлээ. 말아가시. 그럼 화살 다 맞아. Тийм бол тэгэл суманд оногдно. 그죠? Тийм биз дээ. 정말 민첩해야 된다. За үнэхээр мэдрэмтгий байх хэрэгтэй. 다니엘이요. 다니엘? 페르시아 왕 앞에 인정받을 수 있었던 게 그거예요. Персийн хаанд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шалтгаан нь ерөөсөө тэр 민첩했다는 거. мэдрэмтгий байсан. 몸만 민첩한 게 아니라 마음이 민첩했다는 거예요. 마음이. Түүний биеэр зогсохгүй сэтгэл нь маш мэдрэмжтэй. 자, 지금 мэдрэмтгий 여러분들 байсан. 여기 말씀 듣고 있습니다. Та бүхэн энд үг сонсож байна. 지금 마음이 민첩한 사람은 이 말씀을 쭉쭉 빨아 당기는 거예요. Одоо үнэхээр мэдрэмтгий хүн бол энэ үгийг нэг бүрчлээ ойлгож ухаарж авж байгаа. 근데 마음이 둔한 사람은요. Харин сэтгэл нь болох хүн 말씀이요. үг 자기 게 안 되는 거예요. өөрийнх нь болохгүй. 아이, 저게 무슨 말씀이래. Яг юу яриад байна. 마음이 둔하니까. Сэтгэл нь болох байна. 말씀도요. 마음이 민첩한 사람 속에 들어가는 겁니다. Энэ үгч гэсэндээ энэ сэтгэлдээ мэдрэмжтэй мэдрэмтгий хүний дотор орно. 그리고 그 말씀이 들어왔을 때 Тэгээ тэр үг ороход 마음이 민첩하게 그 말씀을 받아 내 삶을 움직이는 거예요. тэр мэдрэмтгий чанараараа тэр үгийг амьдрал дээр хэрэгжүүлж амьдардаг. 말은 메뚜기처럼 뛰게 하겠느냐. Тэгэхээр энэ хүлэг морийг царцаа адил харайлгадаг. 우리는요. Бид 그리스도의 좋은 군사가 되려면 Христийн сайн зэрэг болёо гэж 하나님의 말씀을 받을 때 그걸 민첩하게 받아서 움직일 수 있어야 된다는 거예요. Бурхны үгийг бид нар хүлээн авахдаа мэдрэмтгий хүлээж авч түүний дагуу хөдөлдөг байх хэрэгтэй. 하나님은 그리스도인들이 말처럼 신앙의 질주를 하기를 원하시는 거예요. Бурхан Христэд итгэгч хүмүүсийг энэ хүлэг морьтой адил энэ итгэлийн уралдаанд давхиасаа гэж үзнэ. 주님이 정하신 길을 쫙 달려가기를 원하시는 거예요. Эзний тогтоосон замаар давхиасаа гэдгийг хүснэ. 레위기 11장에 보면 물고기에 대한 말씀이 나옵니다. Лев 11 дээрээс харах юм бол загсны тухай хэлж байгаа. 그것 중에 정한 물고기 중에 За тэр дундаас одоо цэвэр загс. 정한 물고기는 비늘과 지느러미가 있습니다. 비늘과 지느러미. За бодлого биш харин цэвэр загсанд тооцох загс нь одоо заламгаа болон сэрвэн байх хэвээр. 그 비늘과 지느러미가 무슨 역할을 하는 줄 아십니까? Тэр заламгаа сэрвэ хоёр ямар үүрэгтэй вэ? 방향을 잡아줍니다. Нэг нь бол зүг чигийг гаргаж өгдөг. 가고자 하는 방향을 잡아주고 Явах чиглэл рүү нь чиглүүлж өгдөг. 그 다음에 추진력을 만들어주는 거예요. Түүний дараа урагшаа зүтгэх хүчийг гаргаж өгдөг. 즉 힘을 만들어주는 거예요. 달려갈 수 있는 힘을. Урагшаа явах хүчийг гаргаж өгдөг байна. 그것처럼 Түүн шиг 그리스도인은 삶의 목표가 분명해야 되고 Христэд итгэгч хүний амьдралын зорилго маш тодорхой байх хэрэгтэй. 달려가는 방향이 정확해야 되는 거예요. Мөн урагшаа давхих зүг чиг нь ч бас маш тодорхой байх. 그래서 사도 바울이 항상 얘기하잖아요. Тиймээс Илч Паул үргэлж хэлсэн. 지나간 것은 잊어버리고 Өрдөх зүйлсийг 내가 мартаж 표대를 향하여 харин барай өд 부르심의 상을 위하여 달려가노라. дуудлагын шагналыг авахын төлөө урагшилдаг. 우리가 그렇게 해야 되는 거예요. Бид тэгэх ёстой. 하나님을 향해서 달려가는 그 방향을 정확하게 정하고 Бурхан руу чиглэн давхиж байгаа зүг чигээ тодорхойлоод 힘 있게 хүчтэйгээр 말처럼요. хүлэгмөр шиг 어떤 포탄이 떨어지고 화살이 날라와도 멈추지 않고 달려가는 거예요. ямар ч бөмбөг тесэрж исэн, ямар ч сум одоо ирж исэн ч зогсолтгүй урагшаа давхих ёстой. 그것이 거룩한 모습인 겁니다. Тэр бол ариун дүр төрх. 그것을 주님이 기뻐하시는 거예요. Түүнд эзэн баярлна. 사도 바울은요. 복음을 위해서 너무나도 잘 달렸던 멋진 말이었던 겁니다. Илч Паул бол сайн мэдээний төлөө үнэхээр сайн давхисан сүр жавхлан томор байсан. 빌립보서 Филиппой 2장 2 16절 말씀입니다. 16 2장 16절 함께 읽겠습니다. 2-ийн 16 хамт уншия. Амийн үгээс баттай баригтун тэгвэл би дэмий гүйж дэмий хичээж зүтгээгүй хэмээн Христийн өдөр сайрхах болно. 여기 생명의 말씀을 밝혀 그랬잖아요. Энд амийн үгээс баттай бараа. 분명
방향을 분명히 했다라는 겁니다. За зүг чиг нь яг тодорхой байгааг хэлж байгаа. 그리고 나의 다름질도 헛되지 아니하고 Тэгээд дэмий гүйж, дэмий зүтгээгүй. 상을 받을 수 있는 길로 방향을 정하고 달려갔다라는 거예요. Шагнал хүртэх замаар тэр зүг чиг рүү бүх хүчээ дайшлаад гүйсэн гэсэн. 바로 우리 그리스도인들도 주님께 상을 얻기 위해서 다름질하는 그런 경주마가 돼야 된다라는 거예요. Христэд итгэгч бид бүхэн ч гэсэндээ эзэн рүү хандан тэр шагналын төлөө энд давхиж байгаа ийм тэмцээн бахна. 그런데 고린도전서 9장 24절 25절에 말씀하시잖아요. 1-р Коринт 9-ийн 24 25 дээр хэлж байгаа. 운동장에서 다름질하는 자들과처럼 Тэмцээнд өрсөлдөж байгаа юм шиг. 이기기를 다투는 자마다 Тэмцээнд өрсөлдөгч бүр 모든 일에 절제한다. бүх зүйлд өөрийгөө захирж. 왜? Яагаад? 하나님 앞에 면류관을 얻기 위해서. Бурхны өмнө тэр титмиг хүртэхийн төлөө гэж байгаа. 우리가 방향을 정확하게 정하고 돌려가야 되는 거예요. Бид нэр зүг чигээ зөв тодорхойлоод давхих хэрэгтэй. 그래서 말의 눈이 크잖아요. Одоо морины нүд бол том, 그죠? тийм ээ. 그래서 얼굴에 그 양 가장자리에 위치하고 있어서 Тиймээс одоо яг толгойн хамгийн одоо дээд хэсэгт байрлаж байгаа. 예, 고개를 움직이지 않고도 볼 수 있는 범위가 약 350도가 나온답니다. Тийм болохоор толгоогоо эргүүлэхгүй байсан ч яг харах өнцөг нь 350 градусыг хардаг гэж байгаа. 그래서 전쟁터에 나갈 때는 Тиймээс дайны талбарт гарахад 눈 가리개를 해주잖아요. 눈 가리개. нүдийг ингэж бас одоо халахлж өгдөг. 그죠? Тийм ээ. 요 눈을 가려주잖아요. Хоёр талаас нь нүдийг халахалдаг. 전쟁터에 나갈 때 Дайны талбарт гарахад 여기에 눈 가리개를 달아주는 겁니다. энэ хажуудалд нь нүдэнд нь хаалт хийдэг. 여기에다가요. 예, 이렇게 눈 가리개를 해주는 거예요. Энэ ингэж нүдэнд нь хаалт хийж өгдөг байна. 영화에 보면 보이잖아요. Кинон дээр гардаг үстэй үзсэн үү? 예, 보셨죠? Үзсэн биз дээ. 왜 해줄까요? 그렇게? Ягаад тэгж байгаа юм бол 예, 시선을 뺏기지 않게 하죠. хараагаа өөр тишээ булаалгахгүй төлөө. 여기저기 눈 돌리지 말라. Ийш тишээ нүд алдахгүй төлөө. 세상에 마음 뺏기지 말라. ертөнцид сэтгэлээ алдахгүй төлөө. 아시겠어요? ойлгож байна уу? 그거 우리에게 주는 교훈이잖아요. За энэ нь бидэнд өгж байгаа сургам. 세상에 이것저것 마음 뺏기지 말라. ертөнцийн ийм тийм зүйлсэд бити сэтгэл алдаа гэж. 오직 뭡니까? 하나님을 향해서 달려가라. Зөвхөн бурхан руу л хараад давх гэж байгаа. 표대를 향해서 달려가라. Барай өөд давхаа. 세상 두리번거리지 말고 Энэ ертөнц дээр одоо эргэлзэж тэнэгэлзээд байгаа. 오직 믿음의 경주를 하라. Зөвхөн л итгэлийн уралдаанд гүү гэж байна. 우리는 성경의 말씀으로 세상을 보는 눈을 가져야 되는 거예요. Бид нар Библийн үгээр энэ ертөнцийг хардаг нүдтэй байна. 내 육신의 눈으로 세상을 보는 눈을 갖는 것이 아니라 Би энэ мах бодийнхоо нүдээр ертөнцийг хардаг байх биш. 성경의 말씀으로 세상의 눈을 보는 세상을 보는 눈을 가져야 된다. Харин Библийн үгээр энэ ертөнцийг хардаг нүдтэй байх хэрэгтэй. 그래서 세상을 향해서는 우리가 눈을 가리고 Тиймээс энэ ертөнцид тандсан нүдээ бид халахалж 그리고 살아가야 되는 거예요. амьдрах хэрэгтэй. 여기 창세기 34장에 Эхлэл 34 дээр 세상을 향해서 눈을 가리지 않은 한 여인이 있었습니다. одоо ертөнц рүү хандсан нүдээ халахалсан нэгэн эмэгтэйн тухай гарч байна. 창세기 34장 Эхлэл 34. 네. (1절입니다) 1절 2절 함께 읽겠습니다. 1-2-ыг хамт уншийе. Яаковт Ляагийн дөрүүлж өгсөн Дина охин тэр нутгийн бүсгүйчүүдийг харахаар гадагш гарчээ. Хив хүн Хаморын хүү тэр нутгийн жонон Шихем түүнийг хараад авчирч хүчирхийлэн бузарлав. 예, 레아에게 딸이 하나 있었습니다. За Ляа нэг охинтой байсан. 그가 디나입니다. Дина. 그런데 가나안 여인들과 더불어 나가서 성읍 여자들과 함께 놀다가 그랬어요. 놀다가. За гэтэл Канаан нутгийн бүсгүйчүүдийг харахаар гадагш гарсан. 그러다가 어떤 일이 벌어졌냐? Тэгжил юу болсон бэ? 세켐의 아들 함므론이 그녀를 보고 데려가서 강간하고 욕되게 하였다. Хаморын хүү тэр нутгийн жонон Шихем түүнийг хараад авчирч хүчирхийлэн бузарлав. 결국 세상에 뭐 즐거운 거 없는가 찾으러 나갔다가 이러한 일을 당한 거예요. За ертөнцийн гой сайхан зүйл байна уу гэдгийг одоо харах гэж гарч игаад ийм үйл явдалд 이 орж байгаа. 헛된 호기심 한 번이 Ерөөсө хов хоосон тэр нэг сониуч зангаасаа болж 이런 큰 죄를 범하게 된 거예요. ийм том гим хийхэд хүрсэн байна. 한 번쯤 세상의 맛을 보고 싶어서 나갔다가 Нэг хэсэгхэн хугацаанд ертөнцийн амтыг мэдрэхийг хүссэндээ гарснаар 평생의 자기 인생을 굽게 만든 거예요. насан туршийнхаа өөрийн амьдралыг мөрөө болгож байгаа. 참 우리가 이런 말씀 보면요. 두렵잖아요. За ийм үгийг бид нар харах юм бол үнэхээр 한 번이었는데 аймаараа ганцхан удаа. 결국 그 한 번이 나를
망치게 만드는 거예요. Тэр ганцхан удаагийн үйлдэл намайг сүрүүлдэг. 그래서 하나님은 우리가 눈의 욕심과 방종케 하는 마음을 쫓지 않게 하시려고 Тийм болохоор бид одоо бурхан бидний нүдний шунал болон 방종케 하죠. 그냥 세상 가운데 막 떠돌아다니지 않게 하기 위해서. за нүдний шунал болон энэ ертөнцийн дээр зүгээр нэг туурж бодлон явахгүй байхын төлөө 민수기 15장 보시겠습니다. 15-аас харъя. 민수기 15장입니다. Тоолго 15. 39절로 40절 함께 읽겠습니다. 39-40 хамт уншия. Үүнийг харж эзний бүх тушаалыг санан үйлдэж, ингэснээр садар самуунд хөтэлдэг өөрсдийн зүрх болон нүднийхээ араас дагахгүй байхын тулд та нарт энэ цацагч нь байх юм. Ингэснээр та нар миний бүх тушаалыг санаж сахих бөгөөд бурхандаа ариун байх билээ. 예, 뭘 다루라고 돼 있습니까? 옷깃 끝에 청색 끈을 다루라고. За юу хий гэсэн бэ гэвэл хувцсныхаа одоо хувцсандаа цацаг хий гэж байгаа. 그 술을 왜 다루라고 했느냐? Яагаад энэ цацгийг хий гэсэн бэ? 예, 왜 다루라고 했다고요? Яагаад хий гэсэн бэ? 모든 계명을 기억하여 준행하고 Бурхны бүх тушаалыг санаж сахих бөгөөд 너희로 방종케 하는 자기의 마음과 눈의 욕심을 쫓지 않게 하기 위해서. тэгээд өөрсдийн зүрх болон нүднийхээ араас дагахгүй байхын тулд 그렇게 하기 위해서 그걸 다루라고 합니다. түүний төлөө энэ цацгийг хий гэсэн. 자, 그럼 구원받은 우리에게는 뭘 다루면 될까? За аврагдсан бид нар тэгвэл юу хийвэл болох вэ? 하나님의 말씀이에요. Бурхны үг. 하나님의 말씀을 달고 살면 Бурхны үгийг би өөртөө уйж амьдрал 결코 세상 것에 마음을 뺏기지 않는다라. ертөнцийн зүйлд сэтгэлээ алдахгүй гэсэн үг. 그래서 자신의 마음을 지킬 수 있다라는 겁니다. Тэгэж өөрийнхөө сэтгэлийг хамгаалж чадна гэж байгаа. 들을 말씀은 많은데요. 시간은 다 됐습니다. За уг нь хэлэх үг их байна. Цаг дууссан байна. 다음 시간에 또 이어서 말씀드릴게요. Дараагийн цагт бас үргэлжлүүлье. 그죠? Тийм ээ. 그게 낫겠죠? Тэрэн дээр үстэй. 지금부터 하는 말은 전부 다 떠나갈 거니까. Тэгэхгүй бол одоо хүртэл хэлсэн үг нь бүгд алга болох учраас 목사님 언제 끝내나. пастор хизээ дуусгах юм болоо гэж бодоод 함께 기도하겠습니다. за хамт залбирая. 살아계셔서 역사하시는 하나님, 오늘도 우리에게 하나님의 말씀으로 교훈해 주시고 Амьд байж ажиллаа хийдэг бурхан минь өнөөдөр ч та бидэнд өөрийн үгийг сургамжилж 어떤 삶을 살아가야 할 것인지를 나타내 보여주신 것 감사드립니다. ямар амьдралаар амьдрах ёстойг бидэнд заан харуулсанд баярлалаа. 하나님께서 우리를 그리스도의 군사로 하나님의 준마로 선택해 주시고 Бурхан та бидний Христийн сайн зэргээр мөн бурхан та өөрийн хүлэг мороор сонгож 이 세상 사탄 마귀에게 붙잡혀 있는 저 영혼들을 구원하시고자 하는 그 계획을 너무나도 잘 알고 있습니다. энэ ертөнцийн бузар сүнсэнд дарлагдсан байгаа тэр сүнснүүдийг аврах төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг бид нар маш сайн мэдэж байгаа. 하나님의 그 계획에 맞는 삶을 살아갈 수 있도록 우리 각 사람을 주장해 주시고 Бурхны төлөвлөгөөнд бид таарсан амьдралаар амьдрахад хүн тус бүрийг удирдах өгнө. 말씀으로 하나님의 쓰시기에 합당한 준마로서 자격을 갖출 수 있도록 인도해 주시옵소서. Үгээр дамжуулан бурхан танд хэрэглэгдэхэд зөв зохистой тийм хүлэг морь болон бэлтгэгдэхэд та туслаарай. 오늘 이어지는 교제 가운데도 주님 함께 해 주시길 원하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. Өнөөдрийн үргэлжлэх бүхий л нөхөрлөл донд бурхантай хамт байж өгөөсэй хэмээн хүсэж Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.